outspoken, fiercely independent. No, speech. I tell you, refusing to be anybody's puppet. Kachomo forma, you know, I can't get kachomo forma. Kachomo forma. I didn't get to kachomo forma. I had relentless dedication and fearless leader. I tell you, honored with two prestigious awards at the Jamhuri 2024 Awards in Nairobi. Wow. Congratulations. Yeah. At the Lioness in Kenya's political arena. Muruthi wa mutumia. Lioness. Yes. Agacoka akerwo atiriri. Bold, outspoken, and fiercely independent. And is not anybody's puppet. Yes. She's only a puppet to the voters, to her voters. Anasikiza. So anamutwist. Na no puppet no ndu mwa kuaga konia. Ati wetiga konia ka mundu. Yes. Riu ni gakonia ka uri muhete ku. Riu ucio no yathikagiriria ground. Uka to gwikira to waru. Ngero. No ru na guku ndagitikira guthogothanio. Mutheni tutikiri rwimbo rotonia ugekira. Ni ndi gakonia ka muthikiriria. Tondu ru no you are boss. They are my boss. Riu she was awarded 2 awards. 2 awards. One, number one. I mean, the best MP in Kenya. Best MP in Kenya. Wow, that one I would agree. Yes. Say no more. Number 1 MP in Kiambu County. In our Jamhuri Awards. Congratulations, mama yo. Congratulations in order. Nitakuweko huko kwako. Yes, this Friday. Niko na matagi. Ya mai. Tuko na biogas ambao tutainstallia watu. Tuko na biogas tutekea watu kwa manyumba wanafanya tu wanapika vizuri bila kuogopa. Na hatutawaibia tuliwapea. Ni free. Hatutawaibia ni free, hatutawaibia. Tutakuja kuwapatia Christmas award ya mapema. Na Christmas ya mtu ni ya Yesu Kristo kuzaliwa. Amina. Si hatutawaimbia. Yes. Tena tutawape sola. Na kwanza tuko na mataa mingi sana ya solar lights. Matawa ya sola. Yes, ukienda pale kwa kuanika tu kwa jua. Wewe unaweka huko nje unaanika. Alafu usiku inamulika mwisi. Inafunguliwa. Inafunguliwa. Iko na sensor. Yes. GDC. Tuena iheo. In fact, Dedere tutego yaga polisi gana. Did I excuse you? Yes. No, Peter. Let's get serious. Yes. Ni mwene kameme. Get serious. Kama wete polisi gana hii makegweta riu. Jirite sigana muthuri we ureto Peter Kongo. Kongo. Demara get serious. Oka urira thimu kunjira horo wa bori 50. Excuse you? Athikire kameme. Let's get serious. 50 goats. Bori me. No rahe na hede orahe goat show jamuka the goat. Na dereda. Na share baby. Hello, get serious. Yes. Kindly. Kajina dai kwa biogas. No, let's go. Biogas tutireda gekidu to wiki kanua. Yes. Ate bori wa ate my brother Kongo. No, wero shureke wikare. Bori 50 netwarega. Sasa. Excuse, at least double. Yes. At least bori gana. Akajira ona niguhete muini. Wetagwo shirwa jipi. Damwera excuse you. Atageke inoko ru. No, akwera turado ko. Kihonoko. Ayage. Tokira na toni yangia eho. No. No, you go to a stadium. Are you serious? Imagine a full stadium ya githugura ne jone kayo. Are we getting serious? Yes. Kongo desire ndakageithia. Watu haini atatu. Turayo aini. Ajire ndina matagi gana indo icio ni nyingi. No, turakigira ke stadium. Tikava tutwara kwa mundu mucie. At least ongerera sora. To he sora na agikinye sora ici ri. Ona irare magana mana. Agikinye na ngiri. Agikinye ngiri. Ona no urigwa ate matangi 11. Ona tikava magekira even numbers 12. 11 how? Na siwero. Na yuage. Seriously. Biogas. At least. Yes. Atumia leo makorome sawa. Tumaye biogas. 450 solar lights.
Ucio ni tukongerera coke twina Ainis twina Shiro wa GP twina Withaka wa Jeni twina Tony Young twina Kameme kayo ka muingi twina Mburi me hau matire marongerera ni mongerere hau to ni ndirerirwo ndirahe Mburi ni undu wa Christmas iria twakwo tukihe andu. Christmas is not Christmas without a good me chabati kwanza kula mugetherukia mitu reke nguire iria na gutura giciri igwe ni wira nyusi yani ithu turehigo kama wanya machoba njira atige guthine au riko kwa higo ti mundu ndahoyaga higo ni kurehero irehagwo ate weikare siri ate egoi tayo kiarerie muthuri ungi uracianekana hapara cianderia nginya arume turete ni atuire tukona ai mutumia uri kiaritho uri urenda kuruma ningumwanira tondu njure ngamemire murata wako ari mid 50s no kairitu ai korora goke ora koro mas serious mundu acoka akairitu akinya 80 at least wakiona mundu ucio ni araikia njara ate toro ate igone cia tuiretu ai Kameme kuyukamwe tigacirithia ndugu itu ona muno makuru na riu no twamukire wega kiama kimameru 106.7 FM mutambo kimenyithio ni Timiza uko ndani reke Christmas ino ituike ya mwanya hari we na endwa aku na ngombo cia nginyagia 150 kuma Timiza hihinya star 848 hash kana o download app ya Timiza umuthi uko ndani mawatho na mekana kuhuthika absa erugurwa CBK. Thank you so much. Goko ni gwa Kameme kayo ka muingi Bishop witu agikinya ndĩreciria anytime from now he should be around. Leo hata sherewa hata kidogo kwa ajili aliniambia ye mwenyewe kuwa ati fanya kitu preparing for take off guy. That's 30 minutes ago. 30 minutes ago. Attitude 300. MTS heights above sea level. Visibility clear. No traffic. Speed 700 km per hour. Expected time of arrival 11:13. Hebu chugulia kama amefika. Logger in and out. Roger in and out. Roger in and out. Niandikiire expected landing time. Expected landing time 11:13. So ukiongeza ya sasa hiyo ilikuwa ya PR. The other way around. Yes, yeah. That way. Ukiongezea hiyo itakuwa vizuri. No ni ndirenda gukura atiriri. Umuthi ndirenda twaranirie na twaranirie tuiguane twendane. Yes. Tumenyane. Kuna delay. Landing. The weather is not very clear. Landing has an issue. Ni wiriragiria kugia na gwaku. Muno. Na ndukamake. Na nie ndina aja. Aja. Ni todo Maskani Shelters. Ni maragwetera Rumuruti Paradise. Rumuruti Paradise. Yes. Kune kuria mwena ya Rumuruti. Ate mwaka ukite. Tuge na ka plan. Yes. Na wanyita mwaka ucio wothe wibange ati tukihinga riu December 10 ya 2025 ni ago tukinyanirie tuturagio guku ni kwihoka Ngai. Amen. You know ugakorwo wina gwaku dina broti yako na broti ici cie Laikipia County Rumuruti town ndagika 6 kuma Rumuruti barabara-ini ya rami ya Rumuruti guthie Marara kurigania na na thukuru wa secondary ati ni thukuru wa secondary na mite 800 kuma Rami. Yes. Urabatara kuriha deposit ya 50,000 wambiririe thabari ya kugena broti yaku na wona wariha deposit ukonio mugunda waku ugicoka ukambiririe kuriha ciringi 450 o muthenya. But angikorwo ndungihota kuona 450 shillings every day ni mugubangana na Maskan Shelters Yes. ni undu wa Rumuruti Paradise.
alright uwona ndari ha ngiri 50 deposit kumania na o muthenya ngarutaga ciringi 450 tukiuga mwaka ni guthira ri uri kiri mugunda broti yaku ona rimwe gikora mundu arahuthira 450 uru ni ukamenya kenyua gagato ekenganje kiatia riu ungibanga uguo wina taito yaku next year ndirakuhega plan kawe urauga atiriri mimi siwezi pata so 5 at least so 4 muthenya tu unezonge nao kuona sema hata so 3 na 50 wewe sasa nitakupatia namba broti ni ndakwira shida gikaitha tukuma Rumuruti town mita 800 kuma barabara ineo ya Rumuruti Marara Road mita 300 kuma Mathanje Primary School na ingethanire na Amani Secondary School na no igwe taito shiride no igwe ni kundu gukurite na ni ndakwira ati tari munginyitana ta andu anduthi atano Daudi Iani Jimmy Lion na Tony mabe mekire 5,000 macoke o muthenya tondu ni 5 na turenda 450 o muthenya ri marire ha ciringi 90 o muthenya magaikia ciringi 90 times 5 450 na githe tiguo acio makire na broti makaruta tu o ciringi 5,000 makaruta ciringi 90 o muthenya no reciria broti o tondu ndiramehe about maybe 250,000 ukirike kumurihe o reciria ndithe gakoro kiuma mbeca icio asa gakoro yambatirite bei we urenda kugura cash akorwo mwina ngumbato chama team Shanjamuka makao maikarite hata riu andu twike kaundu maraiga marenda pati ya kuhinga mwaka rithe tungicokaniriria mbeca icio tugure kirie riu matirenda uguo na riu toneo amatuhete wira wa Shanjamuka ri engethunganyua no riu tondu ndona mena hakuhi 800 tungioya 200 cash tugure broti kuria gwitagwo Rumuruti Paradise tareke ndumia kanwa andu tungithie pati next year haito na tukomborithagie garden iyo no tondu manio maraiga ni andu cire ketugacinyua Rumuruti town nio headquarters ya Laikipia County na kwina maendeleo maingi maria marahetwo ni thirikari ya county ungera kumenya maingi megie maskan urana beo megie maskan shelters na baya thimu ni 0797 914179 0797 914179 kana 0740 937-821 0740-937-821 kana masherere kuria Thika West Center Jomoko first floor room 107 na Jumamothi no mena site visit this Saturday mena site visit oguo no hure na beno nigetha o book nigetha gatwaro wiyonere mugunda hari uri namba ni 0797-914179 mwana ke ore to samenu wajiroi atoranga no president ngamuria tereri ucio sawa ni president weto ndiro na bisa yako wewe iki ucio ni president wewe iki tabutuni wina cheo kiriku hari uri toro ni president ri utokire wewe sa wewe iki kwaja we tabutuni tabadhali tareka twarie atia angazama gauote nyakanga ganangu nethe murata uretwo Dickson Irogo maumane thutha na kuu ani gonde ni sawa wewe kiwe za tatuhe taito yaku wewe turamemenya na yako ni gani kutoka mwige matire matuthika niguo tuhuke makiriganirwo ati twari mbeu tiri watunungerera tugikunuka na matire metikia ati twe mbeu ya Ngai njitagwo Ruseng'ang'a na nĩ nyendete Kameme FM nĩ tondũ nĩ kau ka mũingĩ karĩa gatuigaga kuo mahinda me mothe. Nĩ nyendete Canjamũka especially hĩndĩ ĩrĩa Baby Top kana wa Kĩrumba mokĩte na The Tea Master maratũhe ũhoro ũrĩa wĩkuo ihinda-inĩ rĩu wiki. Kameme kagoka mũingĩ mwagotosha ũrũmwe witũ nĩguo hinya witũ tũrĩ ta Gema, Gĩkũyũ, Embu, Meru, Kamba. Rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩa gũthondeka rũciũ rũrĩ na ũgacĩru na kũrehe ũrũmwe kũrĩ andũ othe. Nĩtũnyitane moko tũrĩ ta Gema na tũrũmie ũndũire witũ, tũhĩmbĩrie thayũ na tũrehe mĩeke ĩrĩa yothe ĩngĩonekana kũrĩ we o harĩa hothe ũrĩ. Wĩyandĩkithie ũmũthĩ
kuyandikithia hihinya star 4837777 hash. Ririkana kuyandikithia na kweruhia umemba waku no ciringi 100 tu. Neva ithano na ndagika 38 mathaa ukimenyithio ni ngatheti ya PD, ngatheti ya People Daily rune iragarurira maundu. People Daily runo matukwira atara ikurehere utungata wayo na njira ya mwanya. Wiharirie ndukae gutigwo na thutha. Mohoro riu matirikoragwo mari ma kawaida, marikoragwo magiguikia mbere gutigirira ati ni gutwarana na mahinda. Download app ya People Daily umuthi kuma Play Store kana App Store ya thimu yaku. Songa na habari, move with your PD News. Rwimbo rwa ithaa rĩrĩ. Ndege ya His Grace Bishop landed makuonete kikinya elementary 9. Yes. Makora matuhe ndege mwe Boeing kuma Malaysia kugwa goko ugwito na no riu ginya jam ya kuma ni do roundabout kwagya na delay no riu ni landed na rajira heavy ne dito kuringa. Very good. What comes to us mwega kidu tutaga emergency landing. Tunagera maskana na yenya nigetha bishop agioka hakuna kutupa marsa. Yes, maskani shelters ri mena ndeto njega muno tono marakumanyithia riu ri we ungiambia gwibanga na ciringi 450 o muthenya kwa hinda ria mwaka omwe tugikinyia mwaka wa 2025 December to muthi no ko we na brot yaku ya 50 by 100 kuria mwena wa Laikipia County Rumuruti Town. Ndeka ithatu tu kuma Rumuruti Town barabara-ini ya Ramia Rumuruti uthie Maralal kurigania na thukuru wa secondary we hau na no mita 800 kuma Ramini. Urabatara guka wambe wigirire deposit ya 50,000 ucoke ruambiririe thabari ya kurihaga 450 o muthenya no mukaranirie nao hihi ugorire hacie wiki kana uri okwenda no gwikara the muikara the mwaranirie. Mudo origanete na school yetu Amani Secondary Schools na wona warikia kuriha ukanengerwo title tondu ciiridi wewe challenge umuthi 450 o muthenya ri ndungiaga ikarathi wibange wethage ciringi 450 o muthenya wambito kare hadi deposit ya 50,000 mwaka ugithira ukorwo wina broti thigo kwino nyitira na arata aku 5 nyitira hau harata nigetha manyite wega tugicokererie na thimu. Yes. Yes, na otobwo ngurikagia gukwa maskani shelters mwanyitana muri atano mukuruta 5,000 na ciringi 90 o muthenya. Imagine mukirikia mukorwo mwina mugunda wanyu ugikorwo wina cash bro tirendario 200,000 how cash no kanegerio title yaku ino ni cash offer. Hora makiria hura namba eno 0797914179 0797914179 kana 0740937821. Jumamothi ino mena site visit uguo no ucere hare office cio Thika West Center Jomoko first floor room 107 kana buku kuhitukira 0797914179 waranerie na maskani shelters nigetha wigire broti Rumuruti town irakura na njira nene muno. We mwathani honokia na ritwa riaku na undeithure na hinya waku ndakwama thikiriria ciugo cia kanua gakwa na uigwe ihoya riakwa na nie ni ndikurutagira igongona ngenete gicokia ngatho ni wega waku niguo gwikira mwathani wakwa tarugambi rwa thimu yaku hihinya star 860 star 377 hash. Gatheti ya the PD. Yes. Nio ete ikinyere ya mwanya kukorahera mohoro hakuhe nawe na njira ya raithi. Gatheti ya the People Daily riu irigo kinyagira kuhetukira app de gucoka gucabwo maratathi-ini ringi. Okay. Ona neto atinangirie. Yes. Tukiuga ru ndigucoka gucabwo. Riu ni thiini wa Apple Store Yes. Play Store ya thimu yaku na ugakorwo riu maundu maku magikorwo mega muno. Ni turenda gugutugana ciringi 500 na tugukira thimu-ini yo yaku. Yes. Yes, na kiro rafatara gwika no kaundu kahuthu muno kiro rafatara gwika nigetha tukunengeria ciringi 500 no gututhomera ikono download the app iyo ya PD
no utwire ni ndeto iri kwa thoma umuthi. Yes I can download it People Daily. Umuthi uthomire ki? Uthomete ki? Twandikire kuhitukira 0014 na no yirere gwikirito ni Stacy ndito kwa matano Utumekore 0014 waje tena kiugo PD and then we reward you. Si hapo ni sawa? With 500. Metha ithano na ndagika 43 Mazao kimenyithio ni Safaricom. Mabura maya ma Christmas, sambaza furaha kuri family na arata aku na njira yako ma surprise na thimu njeru ya Neon Smarta kuma duka o yothe ya Safaricom. Na riu ina kuma shiringi 20 riu no ukenere bundles na ndagika cia kwaranĩria na family yaku. Hura star 544 hash. Sambaza furaha na Safaricom. Hey, Tonya Mami waziarire Toni ndoiga nguhurire thimu twarie igere ngwire na riu menyore ndonire Mami waziarire Toni ndoiga nguhurire thimu twarie igere ngwire na riu menyore ndonire Dendiro, mami dendiro ngerigo Dendiro, mami dendiro ngerigo Mami dendiro ngerigo Philip Baba mzazi Salimia Dama Barone brand new kuma kuri Tony Young ni Dedirwo na riu tondu tugakorwo nake kuria Githunguri unjitikirie rwimbo ru tukaruina wega kuria Githunguri Stadium turugamirirwo ni GDC kuu nikuo tugakorwo tugicanjamukira we muikari wa Githunguri na matura maria marigiceirie ni ukeyumiria nigetha tukorwo tugicanjamuka nawe na riu ni Dedirwo Tony Young Shiro wa GP wetheka wa Jeni watakuweko nijetagwa Baby Top. Yes, na nigetwo the T Master. His Grace, His Eminence, the GOAT, Zebu, himself, TT, the therapist. Yes, Tuesdays. Yes. It's a therapeutic Tuesday with the therapist master. Himself. Yeah. From Korea gwetagwo Korea priesthood is right here. Na riu gukire oguo Ngai aga tukinyaniria muno makeria na tugakena muno na ndiramenya riu ni wardrobe ya Christmas nyambia gutumura ici ndecire ni nginya irie riu matonyo ma hindi ria arakara agaitwara Senator Sam Dina. Yes, like etago candlelit. Yes, candlelit dinner. Yes, na riu bishop witu ni akinyete nigetha riu ithu riu twatiranio guo na giti riu ithu no gweterera kuigua horo toro kindu gitagwo therapy na maundu makoro makwagirira mutungatiri Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bishop wakwa. Yes, madam. Tumukume Yesu Kristo. Tumukume hindi ciothe. Ona no Yesu roka. Okay, na njira ya Maria. Karibu sana. Rohuroka uhoro. Kaguo. Abate igoro cianyu. Neto cia batete kuri mwathani. Na tithero ni kihoto. No nginya tondu ndingihota kumwarire ngoro ciethi. Niguo. No nginya mwitikire guciambatia. Neto cia batetie muno makiria. Good to see you looking fine like fine wine. Thank you. Hey, omothe no waigirira. No kugeria. No kukigeria gukirora uria nguhota thina uyu wothe urauma he Sweet Master. Tondu aguka riu ngona arathi na mbere gwitua Young. Riu ngona undu ucio ni arahura muno. Na tondu marorete gutweheria kiwanja na tinio maratha marahera gwati indo iria ciothe njega ni citu. Riu athuri tugithinekane. Muthinekanio. Riu ndakiaria na athuri uguo mundu gwitwa wa Kenya. Sofiga magakinjira turegere mwena ucio
tugerie gutindikana nao. Yes. Ona he muthuri uke ngugweterera itagwo Ben Gaithuma na ne guthikagiriria muno ona ke ndona riu ni mutindike muno njirika kumuona ukona tumifuto riu turi arekira no arageria no kona ni mutindike no ndugetekire kwehera wera kimutindikane tu Kariuki wake ritarugire atiriri mukinya mutitikano rewe Nairobi urenda ndereba mugi atiru ndungi awado mohege uhige tu no uri ono ndu na ndukorie maundu manene. Karibu sana Zebu. Riu ni ndi mukenu kwanyu ni kwega priesthood ni ega othe our own senator ni mwega ako sawa kabisa haria ndaigua wagweta hatari hega no hau hakuga ati kumutwara dina ni ndigimenyeria mutumia ogu Asha. Este zikarakena. Atire zira karakena. Este zika ndikura ndagiragirira muno. Ndina minyamaro. Minyamaro yakwa ni mukenagia muno. Ndukumenyeria mutumia dina. Tondu riria kagari. Une horu waigua kuma tuhiu. Mundu muthece. Kumenyeria. Ndukamenyeria kindu mundu utarionaga daily. Ukimwikira oguo korwo ui. It will be so often. Otherwise. Tugithia hanini ni ngukwira mutumi uguo andiko handu uri juria niki dina tukurugiririo wa mbere ni ndi mutume na ngeithi cia wendo muingi muno ni athikiriria aku na ngwenda gukwira ni wendetwo muno ni andu glory be to God na ni wega ni gutuma andu acio arata aku manjie kunyendoro nani amen na makwenda na magwitikire pure muno amen hena mundu witagwo Muiruri wako muthai thank you ni uthondeka ka poster ya Mageca wow na methondeka ndathi tacio Ege Muiruri ugoka muthenya wa Friday gakoita aria so no kinya to imagine utuko na ndale mundu mweta wira ucio that's just to show amount of love mundu ucio akoragwo nayo agetha bica ya sweet master agetha yaku akandumira na mamu wao ri etagwo wa Kariuki akorwo nduka-ini cia kwa Mbari na no wenyina Mbari ya igi na ni wenyina wa Muiruri MC na ithe ari eroda wa kanitha muthuri ucio neruta wira munene muno wona ka poster gathaka ka Mageca ni boy iyo andu a UK ni makugeithitie muno acio kaito online Pastor Nicholas wa kanitha witu wa Thika Evangelist Mboni ngona muthi kaithitu kagigetagwo Kamiri Kaja wa kuria Naivasha wa Ngari na Ikuru ayo othe ni aria manjirie kunjira ti thainya ati ni ugo complain twajire complain thainya DJ Pagraza jira ti kwega mundu ucio riu akirie kurakara na kajira ti mwati muthoni yake kagea cukari niwe na niwe ona mutungatiri weta Maina OTC araigire ndaraigua ndakarite na nerenda ngetaga inyua atungatiri othe kaikara haria ngamona ona rugire ngai guiga wero ucio nduhetwo ni Maina ni ngai uraugire wete tungatiri ate tungatiri muko niguo ngai arenda riu ngai kugerera Maina OTC araugira umire ucokanire tungatiri othe mena depression wajitie nani muthekie tuthekie chokoreke tukahujie oh my no ngeithie ni Father Muhuhu wa St Michael Diocese ya Banana as a kanitha ICK mundu witwa mheshimiwa Mafaka ayothe ni aria mandumire na ngeithi ni ndageithika na muthuri tuikaraga nake neighbor kuria njikaraga haria hakuhe mucii riria uri uko kuria na nguku ni ukaria neighbor yakwa muthuri mwega muno anjira ndukariganirwo ona hanini na nginya ona nĩanjĩrĩte Sunday I mean Tuesday ndukaga Sunday stisaga thekerera nĩkũmenyera Sunday na Tuesday na Sir James is very caring tondu nĩ araumirire marima kumaigĩra Ndumberi harĩa atarũkĩrie auga Ngai mũtheri-rĩ mutheri athire na kũu Ngai agĩtigwo igũrũ mutheri akĩharũrũka arake mitambo-ini mitambo-ini na hurira kwanja we mwene njira atiri wira wake Rumba ni arahitia ni gukiragia muthuri toro muthuri ucio giro kotoro muthenya iyo ni ndumiriri ya Sadamu ri uguo ni ndumiriri ira wauma nayo marima ni ndumiriri yako ni na show yako ndono cio tukumugeithia cio turabatara kugeithia agero hore wako ri ihura stadium na roho cio acema aini muno mundu cio arata gutohoreria microphone Sir James na menye andu ni funny mutumia akindira mwirire atiriri Grace ni nguma Kenya
na ndari rakaigwa ndire Kenya gathi for good. Yes. Na ndigicoka anjuria uthiko ira muri America ajara America ti uhoro ti kundu kuraya no guku Africa ati America no guku Africa, can you imagine? Vile mode mtumia suggest ati America inageo ati America no guku Africa ya bijana kukimuteithie atari kia umuri no thimwe ya direct ate kia no mena depression ai matigire cukuru na wakambe ati America no atetio ito tichi aja tichi America re kwa Africa ya bijani ngirisi no ndo ni arwaru Adoni arwaru. Ni mathina maria mekuo. The depression. No ne tukwihoka Ngai. Tukwihoka Ngai wa iguru. Na muthenya to muthi tukakwitigira mathina macio mothe. Ngamakua. Okamba kumakua. O tukiuragia JJ. Ima. Hau hakurie JJ turatigire Sweet Master. Ambe orio. Ondu gutikikihoteke kanjurio. Atindaga nake. Ni orio nake. Nikorio nyiki. Karibu sana. Mushari ucio neighbor wakwa njira atiriri riri uri Komeburi wina ture ya matumbe. Thank you so much. Oh, that's so kind. So people love you. Thank you. Na nijokie gatho. Thaa ici ni ndoka na mabuku. Ni ndamona tondu ni ukorwo ukiuga atiriri mundu ni kigena kia ugi ni umenyo. Before we go to our topic, yes, I would love to share to our people. Ya kuga no. Tutanigira no in a seasons and times. The knowledge can never be found on petty discussions. Yes. Stories are Java. Jaba. Itige kwa knowledge. Yes. Knowledge yukanaga na buying wisdom. Yes. Biblia yukaga buy wisdom and sell it not. Amen. Yanita how? Buy wisdom. Knowledge, but don't sell it not. Yes. Wisdom ushira konayo. Knowledge ni application ya what you know. Okay. No knowledge na wisdom chiri meaning tofauti muno. Yes. Todo utiri mwana ushira go blank slate. Yes. Blank slate ni kugate gutiru ushira go kiongo kitari kindu. You are born with your talent na maundu ma mwanya matahani na ma mundu ungi. Tora ritho riaku ritahana ria mundu. Na kiara giaku gia kirore. Thino gutiri kirore kia mundu ungi. Menya Ngai no amagekania. Ona mahatha. Imagine. Na riu riria irore cianjirie kuiyuri yana kitayaka kuguthukira agakura kiara akeikira anaketa dimata nigetha hituke airport ciara ni ciairwo muno riu andu acio mokire ritho riu weto ni umagaragaga ni uwe ukarora ritho look at the camera immigration yes that means you are born with uniqueness but knowledge is application of what you have. Yes. Ugi ucio wina guo ri rira wa uruta nja wa disseminate ri niro kuonekanaga. Yes. That man is knowledgeable. Others have too many people with wisdom, but they don't have knowledge. Yes. So by knowledge, knowledge is bought. Yes. Wisdom you can be born with. Yes. But knowledge is bought. Knowledge is worked for. Wisdom is given by Jehovah. By Jehovah. Nega yotohera wisdom. No gore knowledge. Oge. Uthi thukuru ri mafuku. Uthome. Yes. Tadu fuku ri rugirora ri. Netagwo the laws of nature. Mafuku maya ndigurite. In 1 week, andu aria mendete show ino ni mahete mafuku maya. Wow. These are gifts. Thank you. Riri ni mundu mohete. Ni undu wa mageca. The laws of nature. Imagine ni gitako consciousness, the missing link. Yes. Consciousness, the missing link. Imagine. Ndure na conscious. Riri githoma mafuku maya njuke mageca hari akiritha ndi theri. Amen. Na ndamatigecire te njukaga mageca haha muthenya. Mambagia ira. Okuma ira ngorego ndi mageca kwihariria. Ogitoma poster ni joy. Ngorego ngithoma ngikinyira tarora gaka tu. Nikafuku kanini gaka no nyende. Meditation. Gaka keko da mundu ta Stacy. Meditation. Yes. You meditate. When to say yes or no. Yes. And also to review. Tarugo ko gwito ri. Kogo kamemere. Ni kunde metagwo editor. Yes. Matigakinya haha guthoma kindu. No rugano rore rutherukire. Nio maigereire. Ni mameditate makarora kandu gaka kathi kwi muingi uria gekwaritio ground. Nikahune andu. Nikanina andu. Kana kario nikahura mundu. Kana kaugo mutambo no thita. That's the work of the editor. Now I have this book. Wow. Written by Dr. Mishuki. At the footprints of an agent of transformation. Yes. Wow. Uyu ni murwanyi na Mishuki minister. The footprints of an agent of transformation. Beto Bishop Mishuki. Yes. He's a brother to Mishuki. Yes. Na mundu uyu ri ni ndamugwetire hindi ya njoru yako. I met him when I was 19. Yes. Now I'm 50. I'm 70. No, you can't be 70. 54. When I got curator. Yes.
ndukirute kereke ndime igore ne ndime kanyaga tunyamu ni undu wa kuikia tumia how I am 2024 minus 19 no bara ngaragia mwaka yari ngaragia mwaka yari aita 3 40 no 43 you Itania Bishop no watu heja unu arehe jamba umake thomo ine kihega eri yake ore badabanya mvuli to ine miaka igana urute 1974 50 years 50 you're just 50 now heading to ndira kugweta hau miaka muno so young ndira kugweta hau miaka muno tondu muhe maundu ngiaria withukirie no riguri you know wewe mundu muru you would have been a lawyer ni urutaga mundu nginya ndeto ire ugite ndikauga ori o maito mundu hitete na ije maciate mutumu no no tumagarie riu stay okay ngirirerie maito yakero tio tima yakaku ne akumagario gacoke na Meneric Ambulance Hospital Quality. If you could have taken a lady like you. Wow. Later got the epic nursing. Missings. Oh, missings. Of a farmer's daughter. If you could have taken wakiri. This lady is a lawyer. Wow. Na ni murata wakwa muno. Yes. But the story behind this book na gitumiki ajoke na leo. Mwiritu wetagwo Jane na ni wakiri na ni mundu nyendete muno. Ona riria ndanireire no kianirira ti mami ndarenda kuheo thakame atumite ciana ciake ciothe KU and I have never met her one on one. Wow. No ni aheire ibuku riri. Wow. Na agicoka agicaina haha akinjira riu ringi he Karangu. Karangu ndamwitira ibuku riri rimumite mwaka simply because of some issues we oi thina uria wekikorwo na ibuku riri na he maundu mangi wagire ku distance nene andikitwo Karangu wa muno I simply love you a song and what you do for God Karangu wakirire agire kumuinira ndamenya Karangu rafatara a song na rene neirwo March 2024 imagine ni aregire kugira mwaka wa thigo thiratari ya na nie na hinya uria Ngai ahete ndacokera Karangu ibuku riu ndakuhe oh nice riu tiria Karangu enemo Karangu enda agire riake kwi wakiri to ni aregire kugira ibuku Ngai tondu hihi akorino ni metigagira mabuku they fear books they out of his fear Karangu enda gashia I don't know wete mundu ugia karega kugira akago wonderful ndamura hena ibuku mwana witu wonderful gutire mugwe gutire mugwe wa bara no nginya thome akore githomo riu wambere kiambe one no aneo na ndo mukinyiri ibuku reke ria heano riu aritanirie kugira riake thank you na ibuku reke ria heano in the daylight yes oga etigirite ibuku tiwe wiki akorino Zakare tiwe wiki acha uria wa ndaro no ando cio rakiona uria mahianite thiku ici matire na uru thina uria wihori nona taru maundu maria tutuire tutetagira mabururi amafuku matiendete no wa Kenya ni endete wa ndaro ni mwarimu bigi ni muthomu bethe tu no utiga Karangu tu ararega ngumuringiriria tu muri wanyina wanete kuria andu reke ngwire nona mbara-ini ici turwaga ungirika mundu ta muhiko wa Njiru yes andu acio maundu maria mainaga na maria twainaga nao ri ni maundu mari ma bururi na megutura muno urora Sofinga demi nani eheria Muigai Muigai marima ni undu wa nyamu twitaga riri ngeri Muigai wa Njoroge muwa ni ucoke woke maja ni Martin Wanja maja katika ngeri ya maja na Munyamburiko wa Vitenzi Munyamburiko wa Vitenzi Munyamburiko wa Kitenzi ni muwa ni ecio ne ndutangihoka muno ngeri iyo ngeri ya mutuse ndo itoro tumenda Karangu ri na no abuku katiendaga maya na moda hero cini wow tha ici ngiuka mundu to Dr. Jane yes and she recently ari gotorari oro wa time management imagine this for profit and this is
unchaining mindset. Unchaining mindset. Menyororo. Kuyohora mutwe. Unchaining mindset. Yes. Wow. Ili kiodoka ta professor. Without books. Na rili nara kitu ni dhawadro kadhi. Let Go of My Heel. Yeah. By Dr. Bishop JJ. Thank. Wow. Thank amefikiwa. Nema crash more. Wow. I have this book. Yes. This is my third book. Yes. But this is the latest. Now dagi ukaru mwigire ora daigire naguo kameme umuthi. Ndoko oguo. Hey, ona dagi aba kumaka. Una staircase nere ni lift nene kwenda mamba kugura guo. Tomarigo ino ne textbook center, it's a walking bookshop, it's a St. John. Na udasa ragiro neguo ya daga ginya basement. You see, no ya kunenda kone. Ya kone wanegera. Mama Bishop. Ando todo ndirona makirorwo. Ajere tari njega. Kwanza rurwa mindset. Na nijo macio maundu mothe ni tuguthoma. Mothe ni tuguthoma. Ukunyiterera hau turekererie mundu gwitwo Dan wa ni mohoro tuingire na my lord Bishop Muthee arikia kugeithania no nake ni anyitite memo ya gutindikana na anake guku yumeretie nginya kwenjuo mundu thia kinyuthi tari kwa admito nginya mutarage irio tena murage ni aronwo ne kinyuthi kuma kiroko tene aramenya andu tondu hingite maithogu enjo matha ni aronwo teno mumurire thainya nokirire areke kugeithania tuingire kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka muingi. The only regret I have is that I dealt with President William Ruto as a Christian. I trusted him. President Kenyatta had told us many things and we doubted. Anawekea baba mtego. Ati hakuna mambo ya handshake, kuna mambo ya mzumukati. Ako wapi sasa Gachagua? Utakuta pia kuna wazee wanapigwa na wamama na zaidi ya hapo wananyamazia mambo kama hayo nyumbani. Wakaheni ni gwenda gucokera na njuge ringi. Reke onake arorwo iria riko. Tumegundua ya kwamba wanaume na vijana ndio waendi hospitali kwa mara mingi. Oma weigiririku no shaba. Muthuri wa kiama kuria Nyeri kuruithio kia hinya thutha wa thiri kuborwo ni muhiki marari na ndogo nake wongerereku wa murimu wa mukingo gatagati ka mbeu njithe. Naireketie kwihanda munyuke maya ni mohoro ma thaa thita na ni ciemera ho amukira ngeithi njitagwo Dan Wainaina. Negotuthukite gicanjama itura-ini ria Kiawara Nyeri thutha wa mundurume umwe wa ukuru wa miaka 67 ugukuranwo ati ndari anyua rwenji. Kuringana na ikari a Kiawara aria mahithuriirie mwandiki witu wa mohoro Gicuki wa Ng'ang'a maugite thiri ya muthuri ucio irahithuririo ni muhiki umwe marari na ndogo nake na hau arahofanirio ni arume na arerekerio thibitari ya Karuithio. Muthuri ucio riu aratirwo ni athuri aratake na akahiuherio ni mutumia wake. Thikiriria. Hemarito makwa jitagwo Gerard Kung'u kuma mwena wa Kiawara Kieni. Tulia huku muno na kumaka na kimako kitagirika thutha wa kuona ati twatwana muthuri wa miaka 65 guku tuthiruka turathie nake no tutiroya ati muthuri ucio ndari arua no riria thiku ciake irakinyire na turathi na tura confirm tona uguo niguo kuri utundu ngiturekire no kumutwatwa mutwarire na arahiukio ruhiu na riu ari gwake na mutumia wake akiyuhirio. Uhoro ria ugegetie aikari na athuri a Kiawara ni ati muthuri ucio aratongoragia athuri a kiama ategukuranwo ati ndari arua. No undu ucio ni utumakitie muno twana aikari a Kiawara na athuri tondu tutireciria ati muthuri ungikorwo agitongoria athuri a kiama no akorwo ari kihi na riu tukwa ikinya tuge ati tuguthie tutete othe mibuto tukiroraga kana uguo niguo kuria yangi tondu riu ndimenyaga ati mundu uria muru no etari muru na gitumi kia tumenye muthuri ucio ti mugimaru ni mitugo ria arekaga ona ukorwo ndwage bo ahikia ria akorwo nao no umwe wa urautire thiri twekira marahingicanire
utwerekeire guthi kubanga muthenya wa cai wa kumuruta nyumba. Aya, nitutige na icio kuongerereka kwa namba ya mbeu njithe haria maragwatwo ni murimu wa mukingo kuracungiririo ni ayuthi acio kuhuthira cindano imwe magitheca dawa cia kurebia. Afitha munene wa kanju ya kuhitana na murimu ucio wa mukingo Dagitari Ruth Laibon Masha arauga ciiko ici ciongererekete na gikiro kinene na kuri na bata thirikari yerekeria hinya wothe kurigiriria uhuthiri wa dawa cia kurebia. And then injecting drugs practices that also is becoming very common here, with young people finding it cool to start injecting heroin, which is now a very common drug here because traditionally we used to be what we call a transit country. People would just pass with heroin through a few packets here in Kenya, in Lamu, Mombasa, but now we are becoming what we call a destination. Someone brings a ship for this market, which is now something else we need to think about, injecting drugs practices. Na muthia maabitha a uthuthuria DCI riu ni moritie haria mari na itanya ria kugura cia kaunti-ini ya Nairobi kwihuga turia nime turia tukoretwo tukiheana title deeds cia Google. O ni thutha wa gwikio ngono kwa mwikwirwo umwe uria urakurikana ta Martin Ochieng uria urageretie gukungiria wara muigithio umwe mwena wa Pumwani guku Nairobi. Ochieng araikirio ngono thutha wa gukorwo ahenetie muigithio ucio na akamunengere kimanjika gia ciringi 550 na arari mihango-ini ya gucabithia title deed ya Google wabici-ini cia migunda kaunti-ini ya Nairobi. Kameme ni mwaki utangihoreka mangi mohoro cia handa thaa 7 njitagwo Dan Wainaina. Uma weigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme kayo ka muingi. Ungikorwo wina undu ungienda kumenyithia metha itu ya mohoro hura thimu namba 0704 111 555. Sene mageza. Gutire itono. I'm shocked. Riu ri. Tondu antija maimane igira guku ri. Riu aka ndeto imwirario guku nenda-ini na tondu atondu tutige gutumira nenda ri tungiamenyera ku. Ona tondu angi maretanite kio ri. Nona kimwe ni kiumira. Ni na thina wakwa ra munene ri. Hena ciugo imwe citagirwo kurumanirira. Muthuri wa kiama, muhiki, kurua na kuhiuhirio nyoka. Ciugo icio inya in one sentence. That is too much for us to bear. Andu amohoro maroge mirigo ira maratuigirira. Tataru ni ndakinoga biu. Ni ndogete biu. Muthuri wa kiama raini imwe. No ratutokora. Riu hagwetwo muthuri wa kiama ndaririkana Elibo. Nena muthigi wa kiamba niabataire nikwagirire muno athuri acio muthigi manjie kororwo tondu ni uru kwiraga andu wewe wethi wa kiriko wetundira wena wamiria mburi yo theceo renya maigongona renya mathuri konya makono rume we ndothe ndegwa maikare horio nithi na we ni ukurio mburi na we kwete krathe uni urario na riu ati ni wakiumeri na riu tha icire ekiganda na thuri yare na ne manuthanagia wenyewe ni makoko ndo turaihika mangira mutorirwo kuthithiki mamutara mutangatha ninge no mutumia yake re no ngiriro kwanza some charges akira na hitho hingo atongoragia thuri nake muhiki uyu no nginya ona uge nikire niki araroraga una arakaboroiga marauga thina ni tumitugo gweciria na tumitugo no muhiki no uraumburiria ndona araroraga ki nigetha akamenye tiguo ri kai aria korwo ucio ni muhiki muru tondu nduri kindu ngiringithania na kingi utarwona kiu kingi ni mundu wona ngite indo ota mutaigurana aona giki gitira hana boy child mtetezi boy child niki araroraga na hau no wega muno arume othe baikare moyo mwana akiriko na mundu ndugareke akirie maitho njorero tondu no aria nire niki ararora muici na mundu muka na rahuruka by the way muikicio riu kabagira hurukite kabere tondu nyambio ni ngiatura nini ya samba na yatho mohoro-ini
Ginya na gufa na nie ndigakinya kiawara na bado ni mararorwo kiawara na ngathike tureka kuguru kaba joe nduthi irigirwo ni muthe no ni gukwenda andu magicũthangĩrĩrio hatire bata ndu kuri arume urona makĩbehave karigwo aya no arume no ngari nguru ri uracoka kiranga giaki arugithio nigetha kiatia andũ isawa ndakĩrigwo miaka 30 kiranga aruga nguru-inĩ kiranga kiroho giake na kĩmũico na ti jesi roya no araruga nigetha yo jesi ni mundu uronduithia ndĩna mĩaka ta ĩyo one manyite meke ũguo ronao igoti-inĩ that's an assault. That's an assault. I will have a panel of lawyers. That's an assault. Kiraka was just ndona no kurimira kiundu kuge na aria mekite uguo macokerwo aria batare behave ati mucokerwo na ule mumenye riu ni ciburi ugaga ni da confirm uyu sawa tondu ngire kwa makiurire gicagi uyu na kanyama karamera riu uri igwe twero tucokerwo kiranga gazuyo yakora na ini kwa chifu chifu ni orakwa na certificate cleared ni ile ke idame brutik ke jebe asylum ni America washari asylum Germany na America imagine mundu cio atene ukore kiumeri na no menye ndeci ya mwaka gutire na marua aritagwo wari kaririku gutire na kila zaidi na muthigi regency aritagwo ari karaga kuitura mundu tocio kithiragirwo fatha hiu kana hau no ko ni guthaka na culture bururi undu agite iguoya ni hari arogereire abu akiona ati bata uti ndagicoka na thutha ka undu ndakwagire bara ya mauri athuri makiingira githaka makaingate muthungu ni kuri tuthuri tuorire githaka tukonia ona ti komerera ndu kitumenya ni tutwine tukomerera tu ni guoya riu kirira giki ni kirahego ni athuri tondu mau makiuma githaka ri makorire atumia ao ugiena ciana 4 ukithano niho gikugetikeire mwana wothe ni waruriri tondu ciana icio ciaciarirwo ni anarume mari githaka tuguoya tu tocomokaga muthitu tuka tukegagura ukima muthitu wakoragwo ngugu ciana 6 ciana icio ciaciarirwo ni iguoya icio no ciratukia ri ciratuthumbura the generation ya iguoya ciorire githaka ciana cia komerera tukonyitwo tuike magicĩ ciratugia ri birwo na batwina guo maori igori kamutito ri arigo ngekina baba zao amaki ciana ciothe gikuyu-inĩ getha kĩnini ũkiuga ciana ciothe nĩ ciarũrĩrĩ ti ciarũrĩrĩ gĩcunjĩ kĩnene gĩakomerera ciciria ndiarũrĩrĩ nginya thaa ici cianjĩtie ciĩ mĩthirimo ya maithe ini akĩruguoya wakĩambĩtio hau makĩona ĩ niĩ ndigũkuona tondũ ndĩrona ithe wang'ania ithe wa njeri ithe wakinya njume gũkũrũkia njoke gĩcagi gĩcagi kĩu atumia aitũ a maitũ na tondũ makĩrĩ atumia kĩngwĩre nakiumia mutu tumarigwo kege ko kĩingĩire atĩ ana maumire na wĩyathi mekora mũndũ ciana icio nĩ ciratũgia ini generation kau magĩciarire tu generation airĩtu na atumia othe nginya airĩtu acio nĩ iguoya wothe waciarirwo nĩ andũ acio morire gĩthaka anyarkankan ona ti ngati andũ maragĩte ũhoro wa ngati tiri ũhoro ngati ciarĩ o thigari no harĩ citarĩ mwena ũmwe na aya arĩa no ngati ciarĩ o ũrũme biũ ta mau hena kaciaro kangĩ gakomerera kwĩhitha na kĩgutu ũguo kaigua atĩ athũngũ mambatĩtwo kĩhitha ndanatuĩka ngati ndatuĩka mau tene neutralism timatimo agacoka gĩcagi itũra rĩu akorwo tona tuothe tũmwana gũtirĩ gatarĩ na thũngũri mũtwe thũngũri ciana icio nĩ ciratũgia na mũtirĩ matua mũngĩtua nao na ithuĩ nĩ andũ akwaya na ithuĩ thahu ona itingĩheo kĩama tondũ nĩ ikomete nginya na manyina nĩ irĩ thahu itingĩheo kĩama oh no ciana njũ ukuna rumwana kwa kurikia thukuru no akwandikire to baby top I love you so much nginya kwirete ni arenda undu ungi muruguo na ndari na thoni kio kimuria muri we wagicoka nako ni generation ya akwire ati ravu ndere miaka riu nie weko de multimedia university mwaka wa kaigana wa mbere na waya ndute tumia 15 asiti horo ona it is just but a number kumenya kiu ni kiguoya giti give his life ni generation ya eno no
yaumira hau amaithe morire githaka Doria Sofika kio yoro ona ndeto icio Sofika uhete gicunje kinya kiacio Bishop tugeithio ni Bishop muthe tuingire umuthe twiko our Lord Bishop. Yes. Kashati ni kagira Thank. Waroria na wewe ni judo liguoya wewe sioni kama kulikuwa na hiyo nini koba weta kwa koba uwo mwana ucio to mwega tondu tu andu mari araihu tumundu tukuhi turaga kou turahithwo na kihuti tugeterera muthungu ahituke ndio wa mwana ucio ndio ndirakiria ground kaini yako menyereire Bishop witu ndio menyereire rakahe thayo karibu sana asante sana kindu ngwenda kugitirwo harikyo ni muthiru wetagwo Elibo to ciugo iria nja kunyandikira hana cia kundindika ndamuona na murugamo ucio tu wakwa araikia guothe araikia ciothe thimu ndu othe na thimu na space araikia thimu ini ciothe ndwaria ugu gati akorwo ni arabatara kurorwo ri to mundu othe ukimurora anjira to mundu othe tumeia andu acio mari eri makindore na hau tutingitumana tondu tariga te wetheka muno ukiuga ngaroro ugicio mundu arego ciake ndinde kurugwo biu ndingiguta ndario ndina wigiriri ndamenya wena muthigi Bishop na gwitu ndutomba kora mwena ucio ngiamuro wi tari mweke guo ndina uru ndacero parking no ndagikinya karibu ndoka ukigura ugi ucio wi Proverbs 23:23 buy the truth and sell it not. Wow. Also wisdom, instruction and understanding. Wow. Asante sana. Ate Proverbs 23:23. Proverbs 23:23. Buy the truth. Buy the truth. And sell it not. And sell it not. Also wisdom. Also wisdom. And instruction. And instructions. And understanding. And understanding. Yes. Wow. Amen and amen, and amen. Asante. Powerful. Tuiguko ona ithune ke tugurirwo ugi guko. Thank you. Bishop witũ nĩ ũkĩte. Ngiria habirwe moigire okunde mai nĩ ũndũ wa gũtindĩkwo nĩ mũndũ gwĩtwo Elibo. Tũgũthiĩ straight up to our theme today. WK Investments makureheire ofa ya lipa 100,000 anza kujenga Kilimambogo hakuena 14 Falls 25 minutes from Thika Town 50 by 100 ne 350,000 Juja Farm Vudha wa Ardhi Shopping Center 15 minutes from Thika Super Highway 50 by 100 ne 450,000 Wothe kwena mai Thitima na nekurigishirio ne mashukuru Thivitare na Good Neighbors, title deeds tayari. Tosherereo Royal Town Bushgate Towers 4th floor room 11 Korigania na Ola petrol station. Vibone 0769 390606. Right, tueroto the Proverbs 23:23 na leo tushoke kuri his grace, his eminence Zebu the God Bishop JJ. Thank you. Right. Twatigireire tukirihorwa times and seasons. Yes. And before everything, I have a request to make. Yes. Maundu maya twaragia nawe haha ni njui ni maigagira servers server-ini cia Kameme. Yes. Mwarigu uyu waku ri I would love to assign her. Yes. Itondu no wage kindu ngihe mundu no umuhe knowledge. Yes. Whatever I speak here, if she can be able to be writing it, yes, by February we can have a big volume. Yes, of a book. The write-up. Yes. Wow. More digital. During her free time. Yes. Rather than I love you 2, I love you 4, I love you 3, I love you 9. Na mundu wake no mo digital kururia TV. Mathikiriria mandike. Write up. Book. Give it to publisher. Yes. And I give her 50% shares. Wow. Of what we've spoken. Of what I've spoken. Yes. Yes. You can just make money from me. I'm something that you can make money from. Yes.
oe ugo YouTube yo the kiraga ewa kiraga be tore shafe turite TTT. I'm telling you. Yeah. Therapeutic Tuesday therapy. Yes. Leo Stacy agira 50 ri nawe tondu nyina akugaire like 10 penny sitima stana hewe mwe mwana othiri no nyina mwana othiri no nyina because some things did get as ikorira goda gukwira twariri horo wa time umenye time to exit in any relationship in the symbiosis the theory no kuririkana hara twambiriirie commensalism tugithie mutualism parasitism competition predation and neutralism na hau niho twakire tukingirira time nigetha umenye the reason why you should exit from anything. Let's come to deeper interpretation. A relationship. Relationship does not really mean woman and a woman. Psychologist since 1879. Relationship, woman and man. A woman and a man, or woman to woman. Relationship does not necessarily mean human being. No. Totia dotu. Ne kore relationship ya modo na modo. Chitako opposite organisms. Ona no ukurawe dete gui muno. Ati ono gino kamushi gui yaku. No ginyere to mahede. No ukurawe dete goku yaku muno. Ng'ombe yaku. Ndidi turige na time ndidi kuhe marito mama wedo mau. Tondu kuri andu ginya mendete ngari. Na kuri andu age mendete guo muno. You are so much attached or related to something. No igua ka kindu gitagwo narcissism. Andu mutwikaga narcissist. Some people say they call them narcissists. Some call them narcissists. It depends with your English teacher. But andu acio enegethe egatwika problem kana kindu kigitwika gya kwariririo ri. It is because that guy ni akireire kindu kimwe muno ugukira kiria kingi. Then bori nyeje indo icio ciothe gutiri kindu gitari muka. Gai nari mathokothani maingi muno. Can you imagine na nigudero rage Bishop Muthaiga in my school of thought? Niki kingituma Ngai no thigu akawothe no theru akawothe obe andu eritu na ndoro. Ayangi amatige mekaga recreation. Na recreation ni mareka matire kana handu haretekereka ni muingi. Ono ndure mareka ni murege ni muingi. Tondu akiripo tungikitoro orathoni tungiuga ni kuri create tutonyo haha ri. Tungiona ginya Keni. CEO na thigari tugirie kuga no we are creating nene ngai waugira ciara nai tondu njira ya guciara na nigetha muri create ri ni rithoni na ni njira huthikaga ringi usiku na manya usiku ikariboka wega usiku ikariboka biashara muna manya usiku andu ikiwonaga andu igitero ragia station na Bishop Muthaiga you can see Mary in a gross darkness dia dume kigairo ciana yura kwari koiru yona tukigura na munya wa dirisha kuhingeka no gakanyira ono gitarabio takihingaga no aba kahinga no karora ukaraganyora murango nikuigwa kana gukuhinguka but what is this about recreation undu cio dauneire mundu tu akione ciura akionegera nyoka akionegera nyoni ginya nguku ginya bata ati undu cio no ginya uri korwo ati nigetha guciaroka nyau kangi henya we guthukiire ngi uri na mundu mwe matuka na mathira and this issues has never been discussed on an open forum like this. Tatuno should very private you cannot even imagine your mother did that. Tukikiro gusiri waciarirwo atia ungikiro gorole bafanyu na munyu maikirete gusiri no guthukira muthee wanyu umuthee thumweno yakigokora. How dare you? Who are you? What do you think you are? Why mesmerize my mother? Messi scoring the game goals. Why did you have to? And this thing we pretend it never happens. But it happens. You know we assume. Kugo human being nyodo gukoro ina hakiri nyingi kwenya muicingiri makehe hotu wa kuhando guciara kuria ri kumana na relationship if it was not a rape. So anything we do be it money be it business ginya wero na turutaga is about relationship. Relationship ya muthuru waku na relationship ya kiria mwekire muonana mukigia twana
we hau urutaga wira nginya utuko tondu wa ciana na ni uramaka ni ciana igatura ku. What bothers is the relationship. Ndathi kuona mami because you are relationship. Ndathi kwa shosho because you have the relationship. Ndathi kwa mwana wa maitu because of that relationship. Ndathi kwa muru ata wako. Yes, na maya ni mo marato mado makue. By the way, iyo news ni cio ndonire muiritu raturaga America nena boyfriend guku no kurera muhiku dukurera muhiku mururaya ngai wakwa no ginya kuri no ginya hikene tokene mapepa wake na guku gikoro kibangite to no reko hikitie kuri ari no irokirio murito no irokirio murito no ta komithia bible iriro nyitanaga maratathi 10 hamwe gurengi Kerito komithia ta bible ngirero tigana yo moto agura genge Omo ne wokenye kenyita na mbere wa wero ne mosa ibakara mu DCI ndio kana ne akuruta wero mo na waiga ena pressure and stress atu wa DCI atinyitanete wa DCI ndukagwetege ndo cio twina ya ujiraga na meo agatoro wao enda kumenyoria mwathi wesimwa mundu athia marua atura akawa na pressure na stress ya kunyitana makere metambo neyo miririe ate komithia Biblia andu acio riu no akuhikitie kugu no nginya ikare kiroga exit yaku na kubanga riu ri roka no ruri ruri thira ri tondu tiri no wecoka tiri ri ngakaumirira ku ugetha sweet master kama ikara muthuri unku ni wira ndi Nairobi tokire gwetha ya sweet master no chati aracenjia Edare para kariuki haireto kiawara urwekire bandu thwake background kaka kawara background tonda tukongerera fresh bado ikuki na Nairobi ni kiawara I love you Shamaen na wendo akasimane pesa cia thira wendo thire Nairobi tokire gwetha so yo ngito wika to ukajukira no man gita kuga ni uriko no ukajukira no mo ndio ngia hora kiawara Nairobi no ni kiawara ngware muuriria wayo ni ngia hora muke okay kare wa odira wa no just one man gita the show to hype the show just one we don't say who we'll do so yes ndio ngia huti hawo nikatha ngwire Nairobi ni kiawara gutokire gwetha na ndukero ni mundu kwi murata ngima kaibaga ndoe guka gukora rata ithuta ngikora hano akiaruta ndothe kamari tuthaga wahari o inuke ahoro kamuti coka kaibaga kenje mianga kwenjaga cioro na gwetera ngatho cia muico mathiko-ini ngatho cia muico ni ciara marenjire irima icio ni cio ngatho cia muico tiri no acoka tiri na indo bienge kurema coka gicauga mukire ngatho ate moiretu aikete America no ru hau ndo kuhandu hahinyirire kuwe huko akebanga akirona mundu aragi akithukuma na ndo ne mehurithanagia we ni withiite ruraya you know how our people sacrifice. I tell you, our diaspora, we respect them. Guy, they work like in 24 hours. They work like 19 hours. Yes. Agacoka gakorwo ni aratumira mundu mbia guku urakia uranyumba babe ru wana guku babe na wake ngiuka ona rira riu gakirikani na bible ino yaga ku yauriro yanyitana maratathi gacoka na kutugithio no turona kawaida kuko tumagira nake ni ari states the Bible says the book of Proverbs mutumia omwaganu kana ucio mutumia to wayward woman wayward ucio mururi Biblia ugagate ni irima iriku atenaria norira athamaki amen when I take my mind to think mutumia irima iriku ruri athamaki ngarigo rikoragwo ha ekerio bare kana ni rongonot Leah, where is that? That deep Korea. As the Bible says, Bible is a bit explicit. Nigirete korora ginya even my wife gagiria korora ni how hagiorira muthamaki Karuto. Avirire. Na Bas at the book of Proverbs chapter 7. Proverbs 7. Say Bishop say working on it. Yes. 7. Ati nirima mdauti akitara thini wa thimo she Suleimani akimwira in Proverbs ati we menyagirire
the wayward woman, okay, the wayward woman. Yes. Mutumia ucio ne dia. Yes. Ne dia diku. Dia diku. Ate na ya norira athamaki. Oh God. Abisho muthe harakisha handu hau. Akisha ndo tondo no akiruba, you know, na akiruba ne gure, you should be a lawyer. By the way, that would be the best cause for you. Ne wikara na Adrian Gogo. Na Harrison Kinyanjui. Na Ndegwa Wajiro. Na Ndegwa Wajiro. Are you there, Bishop? Yes, chapter 7. The wayward. Yes. Ne dia diku. Why is it so deep? Miguda iria ingirite handu hau. Ni warera gukuira ngura ne kuibirwo. Kuri indo tangimenya onene wacio na kurora na maitho. Yes. The diagram. Yes. The nyamura tuga ati pi d times diameter. Pi d whatever. With the circumference. Yes. By or something. Body mass. Pi square. Yes. I'm not good in that. But imagine mwaria uyu akeri horo wa mutumio neiri mairiku. He is not necessarily talking about hanadity. Yes. Darari horo wa jaga ya mutumio. Asha. Arari the mind of this kind of a woman. Nikunina. The mind, the perception, the conceptions, the mutumio shu uri hana. Na gwirio dumwe kwe mundu thaisi bibi topugi kwa mokoini make. Utoge. Amen. Na kuria do tagakua we now. They cannot make you die. Yes. They are friends that you cannot die with them. Yes. Kwe dagitari ate we moko ni madagitari sho madoge kuwa. Ona ko ni kana katigekuwa. Na mwarimu we moko ni mwarimu sho no kahituka. We moko ni mwarimu sho you are good. We moko ni mwemere sho you are good. We moko ni mwamutu gateri sho you are good. We moko ni mwamutati sho you are good. Na korea do moko mao. Yes. No ginyo kwe. No ginya morage. Na wako rona wete kana duede. No gokuwa. No gokuwa. Whether positively or negatively. No urikuwa. Urikuwa higa. Rega kwa kana na ndika haiguru ritwa rya company super power. No ni thigia kana the brand did not change. Yes. Because the energy in the battery has gone. Yes. Now hemutimeta ko Jezebel. We were doing some analysis na Bishop Todo yeye ni msomi wa theolojia, mimi ni msomi wa falsafa. Yes. And we could see someone called Jezebel. Jezebel korwa habuare mugi ni agetumite mutumio shehera maisha maketene muno. We were discussing Samson. Kuru Samson ni ari no menyo. Delila dagerekire ikare muno. Nani hoturugire trere gutire hingo gukaga andu merehera. Kiki twitikaniriye uhoro wigi andu marehera in your life, it's a must. Yes. No ginya gukuru gichuje kirehera o muthenya na mundu ndaga go challenge. Yes. Ati last year mwarirangani ari mwinangani akauhana gate ni hiyo ni mwana ginangani muthi mutirari akao. No, don't challenge with me with the decisions I make. Yes. Time after time. Wow. I love magistrates and judges. Arekia gukua hakana gukucharge ahingaga fairo no horo shukathira nehera ikikoka na hindo akuha miaka 10 afoko inyanya agacoka kakiro gukarania kaigira ciro cio ngi kaigua case number 114 of 2003. This is Stacy versus Sweet Master. An evidence happened in the stairs. The Sweet Master indecently touched. Yes, and manipulated. Okay, gua hara kama mundu akauga I am Muthoni Kirumba. Yes. And the company advocate appearing for the accused. Gutikaga drama. Asha. Yes. Gutikaga. Nona kuhikania. Yes. Muthoni ucio ndu marathi uhikira ni ngwiraga. Muhiki kinirete muhiki witu. Ngari na mahua. Nginya bonnet iguru. Ni hitukanaga na ngina riboni ndune. Yes. Aya mathiko. Are mathi uhiki. Ara mathi uhiki. Na hindi ukuria gimehikirio wenyewe. The same night, the same time. Kuri ni hado wiki ehikitie. Ona mudrume ehikitie tu anenda goro wa andu niwe withondekaga we mwene niwe wiguthukagira kenyita kia hinya ehikitie arehikiria hado yurai mahoni ko arehikia na kaiga maitho ehikie. Kira DJ. DJ. No, woi. Digida. Neve. Kai wako. Hoi. Ino shude gago tiga ya anda. Ya bueno,
Ndabona ne konina ni horio kamemeka hindi ucio uraigua nake ari angi mararira woi mami woi irima maundu mau mekikaga tondu Bible says muthenya wa uruna wa wega ciukaga undu umwe now hindi no mutumia araruta nguo mathanduku akipakaga kuria hika akionagio riu ni muthuri the new husband kuria gucuria ke nyumbera marageikara the same day kwa mutumia ungi nake ni kupaka rapak aume ni anogio ni ku ni anoga kugu gutiri hindi tukagea na uniform yote maundu mana turabundithia take individually mundu yora mutumira besha wiruraya uyu mutumia uratwira nigetha ugakora kindu nake heiri maringi Stacy iri meragia indo icio na ni mumererie ta wa karabati kimeria kiguo ginya kubu nuko karabati kimeria kiguo ginya kubu murathe ginya mushakwe nini kigeria rira ingira hau kwa government na rira oxygen hakauma migambo agicoka guka kuma ruraya hatiri they were found in a guest room yesterday both dead. And in a room, both dead. It's not known who killed the other, who killed them, or one killed the other and maybe then killed themselves. Or they killed themselves. Nobody knows. Then the DCI will maybe tell us later. Uri otigirwo nake ruraya. Uri hari, uri ndoi na ndoi kukuthia kuinuka. Ino life ino gwire. Wakiruba tukikorwo nawe kwa muthuri waku no indi cousin. Athiwiraga tutigate ni cousins cihurukite ithu tukaingira wira ungi akiumira wake tukauma witu gacoka hare njikiraga ta cousin na remote thino akikuongo makoragwo kare muthiro wa thi bishop niwe ni ndona ni ugo ndirakwira mundu uwe mundu ucio makoragwo nake ni cousin mutu kande gacoka goka gwetha muhiki ucio ekamurerenda ng'ania riu njuke njuge ndenda muthoni na ndakora muthuri waku ajurie no munene girlfriend yako no ne ajita metana cousin imagine muthuri ucio gwita te cousin gukwa kurira kwa cousin yake ni ndi cousin riu agithitwa mundu areraga ti ngai terikio ndu marathe jana riu haha niho umuthi ndenda gukuruta kindu ni kindu maroragana because the time iria wagiriire to make decisions of exit ni ashereirwo because you never examined the relationship agikorwo wakiri akurugamagia mwana oraga kuria what's your name na ni arona urandikitwo na wacokera ukamura muthoni hu Njoroge hu where do you come from Nyandarua utanarikia kura did I ask you where you come from ukaga yes you did you answer ukaga yes how did you answer Nyandarua you said where kipipiri gacokera na ni andikire ni arona ona wakimwira Nyandarua akuchoka you said where and you said your name sir Gladys Njoroge I put it to you that on that day you received a call at 11 a.m. Yes. Correct? True, yes. Who called you? Kasongo. One of these Kasongos. Kasongo, yeah. What was the conversation? How long did it take? Nuna shurisho. Yes. Yes. Toragia life yaku. Okay, kakori life yaku. Niki direnda na maisha maya. Kureterere muthoni. Miaka 10 wari ha. Kagethora correct? Yes. Ni kiweka kawaida nyanya right? We ukauga wauma hau athire ko correct? Yes. We mwanyitanire na ng'ania mutwaranite atia right? Nikiumire na kio muthoni itha wa mwana uyu amenya ndagia mwana anitire atia right? Ndi thibitarire no okire kundora correct? Tondu twarire na ng'ania na ndana makurira irio makareka na ngamathijira ni manjitagira kio right? Ni aratakwa ni athi answer a question yourself kundorete ku muthoni handu we urieterere muthoni are you with us? Yes. Are you with me? Are you with you? Are you with me? Tondu andu aingi ni metigaga nudu wa kindu gitagwo love and infatuations and I'm now scared. I was telling Bishop that he being my landed junior, he's my close friend. Yes. And I was telling him I'm much shocked. The love ina inatumia I build me a 50. They are loving like guy Jesus. Like shit. They are beyond that. Ate? Mwendere wao and you wonder what's bothering them. Why? Yeah. They are laughing. Yani guy. Atumia miaka 50 maenda gukira uria ngai endire kirindi. Marenda mundu gukira uria ngai endire kirindi. Ate nginya ahura thimu I have received very many complaints. Yes. Ate ndonoya iyo ni issue.
ngorire thimu njonoya ndandika message yani behaving like a teenager. You wonder mukuru uri Niki Beramenya that way is a very suicidal. Very suicidal. Arenda gukua na arenda gwika ati twitaka recovery. Recovery ya time wasted. Tondu ndakurire time na stages urithiaga. Taru ngwiraga atiriri uhoro wigi sexuality in human ni kindu kimwe ikoro kihana part of life. And sex and relationship should be studied, discussed openly. Sweet master, please do it. Again and again. Make it a discussion here. Nigetha riri tutige cover up uhoro wa sexuality and relationship ni tondu nicio nyina wa breakups, njuragano, nicio nyina wa suicide, murder, femicide and all that. Why? Because in any school of thought, or in any school of understanding, hatiri andu metikirire ku discuss uhoro uyu the much I do, or the much we do in this show. We every day turakora ni kuraganirwo forithi tukaigirira DCI wira muritu muno. DCI regina ndegimenya maundu. They shocked us another day. Maturahire panty thathatu makiugana manyita panty cia victims. Yani matianyitire moragani no ni manyitire panty iria ciekirtwo ni victims. Na victims ni oragana magaikio kware no DCI mena thurwari theru pio itarega stain itare rukungukana gathakame ka mukui na tutiginya tha icio whether they still hold them. That is an evidence. I call the DCI. The next show they present the panties for us to see still we have the case. We may not have the case. In any case of femicide or murder, in any case of ritual killing, gotiri on a FBI, on a DCI, on a CIA, on a BBI, DDs, gotiri mari mahota IAS you there, gotiri mari mahota konyita the culprit at the real time. Either nemi akata that mithiru ginya family ya complainant ya taire interest. Na anyitwo igikuraga turi thweri wabe we ni muira na bemwe. Na mukuyu ucio murage niwe witness number 1 na tondu mukuuri kesi ya mada no ginye kora unless there is a very stable magistrate, very stable minded woman or man seated there. Now mfigo na DCI, I want to exonerate them. Mishiga na DCI na figo shitige arrest issue ya femicide. Shitigeni no horo wa suicide. Shitigeni no horo wa murder. Todo no ne goro na brain. This is about character. It's about attitude. It can only be handled by journalists, reporters speakers counselors, therapists, na pastors. They neomagiarest this issue ya kuragana. China yakiri ogwe egiaka ruthingo. Nigetha atukutikana igire criminal. I think it is tumetaga ancient Chinese. Makaruthi gorurwe rwari runene muno na rwakostire besha nyingi muno. But mwaka ucio ri the same year mari kiruthingo kwaingirirwo maita igana rimwe nimekora. And then the philosophers and the scholars makita kumenya why twakiruthingo kwaingirwo maita igana. They came to realize twakire ruthingo na tukigathiga gate-ini no tutiakire morals. Metugo. If we didn't build morals, ruthingo rutiro ndureka. Rutiro ndurogiteithi. Kenya might have millions of guns, thousands of bullets. Ifaru magana. But when ni nawe Nina Stacy, Mulena Stacy, Master na Mudhoni, Haria Marikuro Marieri, Hatire Ridadi, Hatire Mushiga, Hatire Mudigari, Hatire Fego, Hatire Wakiri, Hatire Wavo. You are just two. Only thing that can guide you is morals. That you are taught by your mommy, by your pastor, by the people you listen to who are resourceful. By your therapist. Wow. Did you hear me? Oh, go speak zebu So we remember hahari no akubwe mudirikari ona ucio ni eherio gutiri ucio gikoro Airbnb cio the muthenya omwe no sina na gutiri DCI wayaga koroga receptionist wa rumu tutuliripa DCI dio tuigie hakuna ona DCI matiwe mugithi. If you want the DCI and the police to cover you for your heinous and shambolic loves, be informing DCI before Moreherumu. Kitawa ilimu ndathi mataka
Okay, yoria. No kana namba ya kuri urategera. Ukorio uratega kiukaga ndarehe maja. Diga korosio ko in case you ukiona uru, we can able to question them. But now they don't know. They don't know where I'm sleeping. They don't know where you are naked during the day. Then you complain that the thirikari ndirarora. Urenda gacibu wako wa guikairie kana gwikire nguo. Why can you be naked during the day? Andu mewira. Porcupine. Preparatory and Senior School. At Rizu Wanyoike Preparatory School, we plant the seeds of curiosity to our learners that grows into trees of knowledge. Tulina arutani marino tauku munene wa curriculum ya CBC na ni mahotete guteithiriria arutwo ko develop competencies iria ikomateithiriria go thrive in a rapidly changing world. Goko Lizi Preparatory tutigagirira ati ciana they are curious to seek to learn every day na marina confidence to do difficult things. Admissions for January na iravie na mbere kumagia playgroup ginyagia PP2 na kuma grade 1 o ginyagia grade 9. Tuli na day and boarding facilities. Tusherere around Fika Super Highway thutha wa NIPS Technical College na utuhurire thimo 0113 228064. Lizi Wanyoike Preparatory and Senior School, devoted to excellence. I tell you, matwaga kuhiga rita riri ndio kuria tutigakiuhiga. I tell you. Turabatara tugure uge na tutikana wedie. Ni madakora I know zero nothing. But we are absorbing. We are loading pole pole. Wow. Sambaza furaha kwa Safaricom na Safaricom Christmas. Yes, barakumanyithia mena caravani rero ura Kenya handu ya ruma wana waigua ikwanyuka umira tondu mena iheo nyingire meko makihena no ningi kwina iheo iria cie thimu-ini yaku taru wenda gusambaza furaha na dakika 50 na ciringi 50 tu urahinya *444*115# wena ciringi 20 tu nurakenera 2GB hari mathaa America na 1GB hari ithaa rimwe ihinya *544# nigetha uhota gusambaza furaha na Safaricom. Rekei tukene hamwe tugie na wendo mwingi mabura maya mathi gukuya Christmas *444*15# sambaza furaha na Safaricom. Right, happy birthday Wahianyo. Happy birthday my brother Kapo tusome na dakika 49 mathaa ukimenyithio ni NIPS Technical College. NIPS ni brand itekete muno tondu wa wirutiri witu hari guthomithia githomo kigaciru. Wirutiri witu hari guidance and counseling ni murumu. Goko NIPS Technical College uri na mweke ku join intake guthoma kothi ta business management and administration, human resource management, supply chain management, computerized secretarial na shipping and logistics. January intake ni rathie na mbere. Tusherere campus shitu Nairobi campus, Agro House, Moi Avenue hakwena railway station roundabout. Thika Road campus, Ruiru Kibo onekana Ogata Rogai campus. Namba ya thimu ni 0721 107701 kana 0722 547 746. NIPS Technical College, developing character, skills and competence. Masari hata makanio hetagia. Yani kumarira tukoniro rekero rigeke haha. Nera tofoka indo ici ni hindi oroka. Ru muthoni wa kiruba ni akendiga. Ni akendiga ni sawa. Eko gwe. Matagi mu muthoni mekiro kirori iguru. Matamo muothe macora haitu mekiro kirori iguru. No nginya tuthie githunguri. Thaici nera tuhe andu githunguri. Muikari wa githunguri na matura maria marigiceirie. Gatano gaka twigwa kuja. Okoshimanie na team Shanjamuka. Emwe kwemwe kuma Githunguri Stadium. Oho ni ukanagererio rwimbo na Shiro wa GP. Waithaka wa Jeni na Tony Young. Ni gatano gaka emwe kwemwe kuma Githunguri Stadium. Ni ndugetikire gutuika konde we na ndumirio turareherwo ni Safaricom ati he mundu urakura agakuri he tumira link mara sijui agakwira horo wa paybill yaku pin number yaku ID number yaku sikubali. In fact reportation ni kon kuri namba 333 kana Safaricom app kana M-Pesa app. Report number yako kuri 333 kana My Safaricom app ona kana M-Pesa app.
kwigacirithia ndugu itu ona muno makiri na riu no twamukire wega Sagana 101.0 FM mutambo kimenyithio ni Timiza uko ndani. Reke Christmas ino ituike ya mwanya hari we na endwa aku na ngombo cia nginyagia 150 kuma Timiza. Hihinya star 848 hash kana o download app ya Timiza umuthi. Uko ndani, mawatho na mekana kuhuthika. Right, turacokereria wega na tutwaritwo wega ni His Grace Bishop JJ na twaga guthoma riu ndio kana ntugagithoma nono wega ugera rugambirwo thimu yaku tuma demo N kore 23175 demo N kore 23175 ndairauga ni demo N kore 23175 na gutuma ni free nduri kindu raregwo kumane na hukiro urafatara wikano kurumirira makinya nigetha wigire na rugambirwo wendete rwa thimu yaku akinagira marako mwanari rogu hau thutha ndikiriganirwo ni mugati wake wa King's Mill Bread na nyuma ndio kuwe tugithie gicagi maburaini maya mathiguku garura ngari tuto ucokere turati ucokera wake na no tugure dukaini o yothe ona duka ino i haha ri tungikiwona haya gwere uriku oya tete ya white nene ya brown na ndukariganirwo ni cakes buns na scones niturafatira migate mingi gicagi ni undu wa Christmas. King's Mill Bread ni mugate na be mutaburekanete guothe bururi-ini. Mugate wa King's Mill utumaga family yaku igie na ugima mwega wa mwiri. Christmas ino reke family yaku ikenera mugate wa King's Mill Bread. Oho twina buns, scones na cake ciina flavors mwanya mwanya na ciina cama muno. King's Mill Bread, the best of the best. Right, thank you so much. Nitoshokereria nane wageithio ni Bishop Michael Wanderi. Ndageithika muno Bishop. Thank you. Arageithia Bishop. Niguothe aithika muno Bishop Michael Wanderi ageithia Bishop JJ na sitima saraya siaki ayana porcupine sawa netusigayane Bishop Michael twageithika ithuothe that man is a good friend of mine wageithio ni Evangelist Lucy Wangojiri Evangelist Wangojiri my big sister acio marugamirire ari othe maratwarire nginya akina John Cena Joel Mushebe na ari angi asante ate tutietiga kuninana tutitiga todo what we are doing we try to responsibility negetha to blame ane ni muthuri kana ni mutumia kana ni wira kana ti wira tondu ngurire relationship ne ko ginya wira-ini like me and you we are in a relationship thaisi twi wira the relationship itu ni magesa niguo na undu uyu tutureka no ume ngoma na no tume andu angi matumene for nothing ona ngama kuria why JJ ona ngama njuri haya muthoni ona no mathondeke scandal ate nducio no to uguo tu ni maumagira makono bypass ni mari undugi ona to bypass acha ni merige tu muthoni kuona kiuma andu gicoka agithondeka gathikati ndio ndu marwa maundu fani nginya gwithwa ate matiga no uria Bishop oka tuona agithwa ni time na love bites ni mutotie gingo mathondekaga maundu in any relationship kwina daimono ithirurukagiria the police officers cannot guard this guns and jets tigigitiro morals na tugatiri majigwe father muhoho shikai at you have to build morals to our children let's even in school na alimu matuteithie kwaja kwira tuiretu at no giena ndugu nekwe nigga to take breakups any relationship can be broken otige bile any job can go heart breaks you know futo no futo na mundu karagio no na mundu gai kameme gatingethi na mbere matari kuo ete mo ka kaini digitikire muthoni weko gwate gai Bishop Mugima ikaraga imoi I can do anything you're a human being I'm a human being mugi gwondo mutigatire muki ai Bishop tonda niki hata kile kindu kirute ona nda hono kire ndio ni surgeon no mutugatiri hata kindu marutire either homono or athongera kiranga ona ki kiria gituturagia ni morals
morals. Tia tutagika. Asha. Even you can have a very beautiful handsome son. Yes. Not tutagika na kitodo wina morals. Yes. You can have a very beautiful daughter. Oh yes. Tabuta Trump. Yes. But there's nothing you can do. Yes. On head my daughter is so beautiful, but I'm one that I'm the father. Yes. There's no war, there's no guns. Yes. No kiunigia kuhiga. So kwemi higo tukorogwo nayo. Your mommy is so beautiful, but kuko dutagika nake. And the way I love my father, Roger. Yes, Roger. No ndiyo dugeka. Yeah. Moros ni ciarega. Andu aria marugaga moros ici. Na ni marugaga. Marugari. Yes. At the end of the day, it turns up to be so dangerous. Yes. So, in the relationship, the art of relationship, to carry her at times, you have to understand, na hiki uko kwira thutha kia time iri erathi ni wega kwimenyerera what you're giving out, yes, and what you're giving in, yes, or you're receiving in at that particular moment. Yes. Todo maundu mangĩ matiexistaga. I wish God help me to release all what I have today. Yes. One of my advisors, Dr. Gachunje and Apore Korea, Minnesota. Dr. Gachunje Korea KU. They are one of the learned men that I discuss deep issues with. Amen. Dr. Shalago, Dr. Kificho, PhD. I love these guys that guide me most of the informations. Dr. Philip Kuda Naivasha, when I need to know much about medicine, he guides me. Now, gotaga Bishop Muthe agokindirire ciugo iria ndakwira na ndona wenda kumenya muno wa makate ati mutumia ucio ni irima iriku na ndona mundu gwitwo Libo wa Legacy anjira te speaker ciake no tene tagwa Libo Media ithiru nduigwe muka wakorwo naguo nigetha hinge media atore cingiriri irima riu pole sana Libo na njira te ngigathie kugora speaker menye ni ciake amukira pole citu muthani ni akuhe ruko tathiraga ngoro-ini speaker ani akina speaker akoragwo na cio kaka sound ni sound yo kacia goni na goni ora matope oi ni kionjo awata ne drop of water reke igoni atige guthina ku fararathi aikara guku studio speaker ciake ni igutura kumuruta na konya exposing that beautiful smart young man to predators that guy wewe ndio unataka mene yake awara kinji mwire watu wasema na gonisho kitu akwira wathi kwa mwire thika kwire tutie tukiwa kwa ano mari ulimu no thia andu ringi patena mwena muhiki wa ni muthuri akugucia kwire mundu witu na mwena ucio ngai inoka muthuri inoka muthuri inoka nadia kamera ona mundu ucio kujete haja ko hande to ciaku hada gutuhurithania ukikaigwa ene signal so kama kinya meretho thutha ona ngero mundu arukaga hanene kuringana haria gucokete thutha haro gucokete no hari mai dimatamya gukuruga ngero igana mugwe ko dipendaga no kugucite thutha hando igana hadi tamaina guthiku ukika precaution maybe no gossip kana oiru but take precautions. Precautions. Do your investigation, examine your life, ask yourself Muthoni, where were you 10 years ago, where were you 2 years ago, ojo yurire ki Muthoni 2030 urede kugakorwo ko with you, with who, where, doing what. Without that you'll nose dive. I will nose dive, nose diving ko wa 9 euro uradi 9 euro na wana dini yule komoka kwa gutaria ng'ombe 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 todo ndukire mamo kitu gicungi ugu ugo mondokete au ara bici cia meketa na mithiru na ore ohana kahurira ndagitari thimu ndamenya nginya kuhurira wa minyama kana andu na tihu tiki no ore ohana the nose diving. Now Bishop Muthe, I want you to put it to Muthoni. Yes. Ne Thimo 23. Thimo 23. Verse 26. Verse 26. Morio. Jerekeria ngoro yaku. Maitho maku tanema kenagio ne njira ciakwa. Thimari muka wa maraya ahana ta mutaro muriku. Mundu wa jamugenire ucio nake ni ungi. Ni irima ikunderu ria gutegana. Yeah. Ati kuderu. Nitiaramite. Kuderu means kuderu. No nega gutegana. Takaboa hore. Horo
Ndiga na demo. Na ndi kwithia futi nginya 200. Ona lewe jaga pohoro kona gathano gakuhi. Tondu hari ikaire. Angukana inene ndangata. Na gutingira gandwele ni umwe. Kone karaudi. No kalima kau. Haria gego ikuruka. Kamera gia rori. Mugunda wa 10 broti yari Githurai. Akameria mukoiko wa ngari. Family you must stable. Family you must stable akameria. Duka enya makema. Matatu ciaku ciothe meciriria yaku uge waku andu makoga ni githitu ugatuika kinya kirimo gakega andu makoga ni korgo ndurogetwo hawatira handu biure ngoro aithitu uga wimenyagirira we huthira mutwe ndirauga andu ndukekio no mutumia ucio rora muno ngiona kembere giathie kiroretwo gia keri kurororete na gicagi muna to nginya wae ngari nduri tukura haya no uko Afrika itrau turacokerera na vasio tutauko wega tuingire ithari ringi ukandano inaina wow ate mutungatiri utwanjiririe te bishofu Proverbs 23 watu ratea buy wisdom yes and knowledge yes and understanding and sell it not buy and sell it not yes egoteithie wow Neza na ndagĩka 2 Madhao kimenyithio ni Safaricom. Mabura maya ma Christmas sambaza furaha kuri family na arata aku na njira ya kuma surprise na thimu njeru ya Neon Smarta kuma duka o yothe ya Safaricom. Na riu wina kuma ciringi 20 riu no ukenere bundles na ndagika cia kwaranĩria na family yaku. Hura star 544 hash. Sambaza furaha na Safaricom. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ. The only regret I have is that I dealt with President William Ruto as a Christian. I trusted him. President Kenyatta had told us many things and we doubted. Anawekea baba mtego. Ati hakuna mambo ya handshake, kuna mambo ya mzumukati. Ako wapi sasa Gachagua? Utakuta pia kuna wazee wanapigwa na wamama na zaidi ya hapo wananyamazia mambo kama hayo nyumbani. Wakaheni ni gwenda gucokera na njuge ringi. Reke onake arorwo iria ririko. Tumegundua ya kwamba wanaume na vijana ndio waendi hospitali kwa mara mingi. Uma weigirireku no shaba Abunge na senators kurugamia cikaro niguo mamukire mathomo ma mutaratara wa SHA na ikiro cia mathomo kuhurwo njeki na nyuki Laikipia nĩirĩkĩtie kwĩhanda mũnyuge maya nĩ mohoro ma thaa 7 nĩ ciameraho na ũratwamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma DSM Place. Wĩ mwega, njĩtagwo Dan Wainaina. Bunge ya gĩbũrũri na bunge ya Senate nĩ ciarũgamia cikaro nĩguo kũhũgũkĩra cikaro cia mwanya cia gũthomithio ciĩgiĩ mũtaratara wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA. O nĩ thutha wa namba nene ya bunge na senators kũhithũria atĩ matitaũkĩtwo nĩ mũtaratara ũcio ona thengia gũkorwo nĩo maũhĩtũkirie na makĩũtua watho. Akenya makoretwo magĩtetia thirikari nene kumana na mũtaratara ũcio gũkunderia maũtungata ma ũgima wa mwĩrĩ thibitarĩ-inĩ gũkĩringithanio na mũtaratara wa hau gabere wa NHIF. Gladys Boss na mũbunge mũrũgamĩrĩri wa atumia Uasin Gishu. As you are aware, the Honorable Speaker had issued a communication yesterday, the 2nd of December 2024, regarding the Speaker's Kamukunji on the implementation of the universal health care in the members' restaurant today at 12:15. On this, therefore, the Honorable Speaker did direct an early adjournment of the House at 12 noon. We are a few minutes late instead of 1 p.m. Therefore, honorable members, the time being 12:06 p.m., this House stands adjourned until Tuesday, 3rd December 2024 at 2:30. Please let us all proceed to attend the Kamkunji. President William Ruto akoretwo ari muhari-inĩ wa mbere gutetera mũtaratara ũcio wa SHA akiuga mageca marĩa marĩ mũtaratara-inĩ ũcio nĩ mekũnorwo na ũgune wa Kenya. Hamwe na ũguo, president nĩonekete gũkĩrĩra bunge na senators akiuga nĩ gĩconoko kĩnene ma kũhĩtũkia watho mataraũkũrana. Na wabunge mlipitisha sheria tusaidiane kuwaeleza wananchi. Mimi nashangaa ati kuna mjumbe anasimama hapo anasema hajui hata SHIF na SHA ni nini. Sasa wewe umepitisha sheria alafu unakuja kuambia wananchi, kutapeli wananchi ati hujui. Kwani ulipitisha kitu hujui? Sijui kama tunaelewana jameni. Please, let us be honorable people. Let us be responsible leaders. And let us provide leadership.
Tigai guthikiriria aria maramuhinyiriria munyarare bururi wanyu niretana ria mutongoria wa bururi William Ruto kuri mbeũ njĩthĩ na kwaragia hindi ya kurekereria makurutu a maabitha a guthaitira ithaka cia nyamu Manyani, Taita Taveta County. President Ruto augite ati gutire mundu gukorwo angikorwo endete Kenya angikorwo a Kenya o ene matiendete bururi wao rugoritie mbeũ njĩthĩ matigetikire kugayanio na mĩerio ĩgiĩ uhotomu wa uthii wa nambere ogwata utonga wa bururi. Nyinyi kama vijana wa taifa letu la Kenya na wauliza, musikubali mtu awashawishi kudharau nchi yenu. Nchi ya Kenya ni nchi yenu na hatuna nchi nyingine. Nchi ya Kenya ni mali yetu na ni haki yetu, inatulazimu sisi tutetee na kulinda taifa letu la Kenya. We must defend our country. We must never allow negative elements to scorn our country, to demean our country, to spread negative messages about our country. Kenya is first and foremost our home, and we must defend this country together. Ruto nige ni ahithoririe ati thirikari ne hotorete kuri haria matharikirwo ni nyamu cia githaka. Financial year 2024-2025, Kenya shillings 1.1 billion is already being disbursed. To enhance efficiency, we have introduced a digital fund administration system for the timely compensation of human-wildlife conflict victims. In 2020, Kenya recorded 0 rhino poaching cases, a landmark achievement after years of battling corrupt and vicious criminal syndicates. Today, Kenya proudly boasts of Africa's third largest rhino population with 2,004 rhinos and the fourth largest elephant population with 37,000 elephants. Nitutige na icio nigututhukite gicanjama itura-ini ria Kiawara Nyeri thutha wa mundurume umwe wa ukuru wa miaka 67 ogukuranwo ndari anyua rweji kuringana na aikari a Kiawara Nyeri aria mahithuriirie mwandiki witu wa mohoro gicuki wa Ng'ang'a maugite thiri ya muthuri ucio ihithuririo ni muhiki umwe marari na ndugu nake na hau ahofanirio ni arume nerekerio thibitari ya Karuithio. Muthuri ucio riu arathaitirwo ni athuri aratake na akahiuhirio ni mutumia wake. He marĩtwa makwa njĩtagwo Gerard Kung'u kuma mwena wa Kiawara Kieni. Tũrĩ hau mũno na kũmaka na kĩmako gĩtangĩthĩka thutha wa kuona atĩ tũratwarana na mũthuri wa mĩaka 65 gũkũ tũthiũrũka tũrathiĩ biacara nake no tũtiroĩ atĩ mũthuri ũcio ndarĩ arua. No rĩrĩa thikũ ciake irakinyire na tũrathiĩ na tũraconfirm tona ũguo nĩguo kũrĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũrekire no kũmũtwara mũtwarire na arahiũkio rũhiũ na rĩu arĩ gwake na mũtumia wake akĩhiũhĩrio. Ũhoro ũrĩa ũgegetie athuri a Kiawara mwena ũcio wa Nyeri nĩ atĩ mũthuri ũcio nĩ aratongoragia athuri a kĩama mategũkũrana atĩ ndarĩ aruithio. No ũndũ ũcio nĩ ũtũmakĩtie mũno twanaikaria Kiawara na athuri tondũ rĩu tondũ tũtireciragia atĩ mũthuri ũngĩkorwo agĩtongoria athuri a kĩama no akorwo arĩ kĩhĩ na rĩu tũkuoya ikinya tuge atĩ tũgũthiĩ tũrutĩte othe mĩbuto tũkĩroraga kana ũguo nĩguo kũrĩa yangi tondũ rĩu ndĩmenyaga atĩ mũndũ ũrĩa mũruu na ũrĩa ũtarĩ mũruu na gĩtũmi kĩa tũmenye mũthuri ũcio ti mũgimaru nĩ mĩtugo ĩrĩa arekaga ona gũkorwo ahikia arĩa akoragwo nao no ũmwe wa ũrautire thiri tũĩ kĩrĩa marahĩngĩcanĩire rĩu twerekeire gũthiĩ kũbanga mũthenya wa cai wa kũmũruta nyũmba. Tutige na icio muingi wa gicagi kia Majengo Nanyuki kaunti-ini ya Laikipia riu ni ukenereire kuhingurwo kwa library iria tanyitwo kuguna arutwo makiria ihinda-ini riri mari micii ni mubango kinyaneirio ni kambuni ya wendia wa ng'ondu na uikaro AMG Realtors. Urugamiriri wa kambuni iyo ukiuga ati riu ni utanyite ugithomo kuhurwo njeki matura-ini ngurani. Mihang'o ya kuruguria library yo irathie na mbere mwena wa Nanyuki na Wambui wa Icugu mwandiki witu wa mohoro mwena ucio ari mwena ucio wa Nanyuki na tukunyitanira nake na njira imwe kwa imwe. Wa Icugu umithio ni uri kuri utanyitwo kumana na mutaratara ucio. No ũndũ ũcio ni utuma
na nĩ tũnyitanĩire na CEO wa kambuni ĩno nĩgetha korwo agĩtũtarĩria hihi matanya manyu nĩ marĩkũ kana muoroto wanyu ũrarĩ ũrĩkũ kũgerera library ĩno. Thengiũ mũno. Njĩtagwo Martin Gĩthĩnji na nĩ niĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya AMG Realtors Limited. Twĩ gũkũ mwena wa Majengo, mwena wa Nanyuki, tukĩrugũria library ya kana. This is the fourth one. Tũkoretwo tukĩrugũria ingĩ mwena wa Murang'a na most recently nĩ tũrarugũririe ingĩ mwena wa Kibera kana Kibra, na nĩ tũrakena mũno kũrugũria ingĩ ya kana gũkũ mwena wa Nanyuki Majengo. Neno nĩ ya mwanya mũno tondũ ũndũ wa mbere nĩ ya itĩ 200 nĩyo 200 seater. Nĩ twĩkĩrĩte mabuku makĩria 500 na on top of that twĩna computer makĩria ya 30. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, ciana iria irigicĩirie haha mwena ũyũ wa Majengo rĩ nĩ igũteithĩka na mabuku na e-resources okorwo nĩ ũhoro wa computer, tondũ mwana ambia gũtũmĩra computer tene nĩ ahotaga kũmenya ũrĩa gũtũmĩra laptop rũciũ. Hihi mwana nĩ arĩbatara gũkorwo akĩrĩha kĩndũ gũkorwo access indo ici ciothe? Aca, mwana ndegũkorwo akĩrĩha gũka gũtũmĩra mabuku marĩa me gũkũ thĩinĩ wa library ĩno ya AMG, koguo gũtirarĩhio, nĩ free of charge. Na ũndũ wa kerĩ tũrenda gũcokeria ngatho customer itu othe tondũ nĩo matũmĩte tũhote gwaka library ĩno ya haha mwena wa Nanyuki, koguo tũracokeria customer othe ya AMG ngatho nĩ ũndũ wa gũtũteithia gwaka library ĩno ya gũkũ Majengo. Hihi no uge nĩ itanya rĩmwe rĩa gũkorwo mũkĩagĩrithia gĩthomo gũkũ? Nĩ itanya rĩmwe tondũ o torĩa ũĩ goals iria cia rugũririo ciĩtagwo sustainable development goals kana SDGs. Goal kana pila ĩmwe na pila namba 4 ya iria 17 nĩ ya gĩthomo. Koguo nĩ turakena mũno gũkorwo atĩ nĩ tura support pila ĩyo ya SDGs sustainability nĩ ũndũ wa rũciũ. Hĩndĩ ĩrĩa wathondeka maũndũ ma gĩthomo rĩ wa mbui rĩ nĩ wathondeka society, nĩ wathondeka jamii. Koguo nĩkĩo twĩ very keen na ũhoro wa gũkũria gĩthomo bũrũri-inĩ. Na ũcio nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno. Reke tũkĩnyitanĩra na mũciari ũmwe akorwo agĩtwĩra hihi kana nĩ makenetio nĩ itacũkia rĩrĩ. Kwa marĩtwa maku? Ha marĩtwa njĩtagwo Chris Dhombe, mũikari wa gũkũ Nanyuki, na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna gĩkeno nĩ gũkorwo nĩ ndona library haha Majengo ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩteithia ciana citũ. Kwanza ihinda rĩrĩ makoretwo me mũciĩ nĩ makorwo magĩthoma na makorwo makĩongerera gĩthomo. Reke njuge Laikipia nĩ ĩkoretwo ĩrĩ thutha na gĩthomo, no nĩ tondũ wa ũteithio wa library ĩno ya AMG ciana citũ nĩ igũthiĩ na mbere na gũthoma na gĩthomo thĩinĩ wa Laikipia nĩ gĩgũkĩra. Thengio. Na ngĩgũcokeria mwena wa studio, niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Icũgũ kuma kaunti-inĩ ya Laikipia. Ngatho cia mwanya Wambui wa Icũgũ, na macio nĩmo marĩ thĩinĩ rĩa rĩkũ ya mohoro. Ĩndĩ nĩ ngũhũndũka ciĩhanda thaa 8 cia mĩaraho. Njĩtagwo Dan Wainaina. Ũma, wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme Kayũ ka Mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Kameme Mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayũ ka Mũingĩ ciĩhanda thaa 7. Na kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, Daudi nĩ gũtagwo atũraga ategagwo nĩ Saũlũ harĩa kũmũnyitĩra nĩguo amonine. Rwega rwa kĩroho. Nĩ ndagũtĩĩa Jehova tondũ wathani wothe ũrĩ ciande-inĩ ciaku. Haleluya. Kiugo kĩa Ngai, mũgate ũrĩa wĩkĩraga ngoro citũ hinya. Ndoka kwĩra mũndũ mũthenya wa mũthĩ we ũrathikĩrĩria atĩ Ngai nĩ ateithagia mũndũ akahota kweherera itimũ rĩothe rĩikagio rĩa gũkũnina. Irio cia kĩroho. Mĩtambo-inĩ ya Kameme FM. Oh yes, tuthiĩte wega tũgĩcanjamũka mũthenya wa TT ona wa Yenyo nĩ aramenyana nĩ mũ birthday ũmũthĩ. Birthday boy yana white. Therapeutic, yes. Akĩrĩte white. Na the therapist himself tuthiĩte wega. Nĩ ngatho wewe kũrĩa online. Silent listeners, asante. Diaspora, we appreciate you so very much. Nĩ ngatho njĩtagwo Baby T. Yes, na nĩgetwo the tea master. Na apsa magakũririkania atĩ mahinda-inĩ maya ndũkauga nĩ kũritũ mũno tondũ nĩ marakũhe mweke wa gũkorwo magĩkũhe ngombo na 0% interest. Ũhoro ũcio na niĩ ndirĩ ndawĩigua. Nĩ ũndũ wa Black Friday ĩrĩa yarĩ kuo ya mweri ũcio tũkiumĩra November na maka extend a whole this week. Ugakorwo atĩ nĩ ũkũheo up to 150,000 na ndũretio anything. Ona gũtirĩ processing fee, gũtirĩ interest fee. Ndĩrĩ na njoerera. Ndĩrĩ.
ate we no kwingira thiini wa thimu yaku uka download app ya Timiza ugakomba na gutira makania kana we na account ya Absa kana nduri account ya Absa kana ukahora star 848 hash star 848 hash ukarumirira makinya star 848 hash ukarumirira makinya. Murimi ni uracaria njira cia kugitira mimera yaku na kuongerera maciaro ma mugunda waku. Green Life Crop Protection Africa mena kiria giothe urabatara. Mena Trinity Gold 452 WP iria ni kihonia kia mithemba mingi ya mirimo iria irehagwo ni fungicide na bacteria. Kumenya maige megie Green Life Crop Protection Africa ikara mitambo-ini ya Kameme Kayukamwe. Rizi Wanyoike Preparatory and Senior School. Muthaki umwe wa Gudi Mike Tyson oigire atiri, you can't give kids a fighting chance if you don't give them a fighting mind. At Rizi Preparatory, we instill a sense of responsibility by ensuring Murutuo ne participate in age-appropriate activities and develop confidence. Arutani aitu are sharp to identify a child's talent and abilities and align them to a career. Musiali, you have a chance to enroll your child go Kolizi Wanyoike Preparatory School. January admissions na irathie na mbere kumagia playgroup ginyagia PP2 ona kuma grade 1 ginyagia grade 9. Tucerere along Thika Super Highway thutha wa NIBS Technical College kana utuhurire thimo 0113228064. Lizi Wanyoike Preparatory and Senior School, devoted to excellence. Ai Bisa mwana ndio ni Grace wa Samira kakinya tu hizi. Grace wa Samira. Samira Mobiles. Wonderful. Nashukuru sana Grace, asante. Na Ken wa DC. Thank you Ken. Na andũ aingĩ mũno arĩa maratuthikĩrĩria. Ona Lucy Chege. Shadi, thank you Lucy Chege. Na hali na timu ina muno ya USA. USA, thank you. America nyote tunapata hizi salamu. Hata Ares akiwa Germany. Ona wa Tel Aviv. Wow. Atuthikireria tuned. Kenyita, thank you. Jackie Wareire, thank you. Tugicokereria na tukirikia na biru o gemwe mutungatiri akoro aria anyua tumai matha makukura Bishop witwa kenyua mai then we are talking. Hihi we murimi wa bebe na ni urenda kugitira mugunda wako kumana na ria gutigirira ati ni wona magetha mega na maingi. Governor 580 SC kuma Green Life Crop Protection ni dawa ya gikiro kia iguru ya kunina ria iria ihotanire tondu haria hothe ya hurwo nducokaga hona icembe. No uhuthire Governor 580 SC mbere kana thutha wa bebe ciaku gukura na ndukona ria ringi nginya ukagetha. Oho Governor 580 SE ndithukagia kimera kingi ona wahanda kindu kingi tiga bebe. Governor 580 SE yonekaga Agrovet hakuhi nawe. Green Life Crop Protection, ukulima ni Green Life. Kameme Classified. Kori Dairy na Community Foundation manyitanire na GDC Sacco Limited ni marako nyitoge ni ukongora na Foundation Week yao ire kabereria kana ire rajeriire muthenya wa ire ginya muthenya wa the 6th of December na ne muthenya wa Friday. Mushana munene wa gukongora Foundation Week ino ugakorwo ni muthenya wa Friday kuria Githunguri Stadium kwajereria thaa 4 cia rucini. Mucemanio uyu ukamemerekio imwe kwa imwe thiini wa Kameme gaka turi thaa ici itongoretio ni the one and only Baby T na T Master. Mundu wa script ni agutiga arawita mucemanio hana wa campaign borori githio ni mundu gutociro wa GP wa ithaka wa Jeni na Tony Young ni tugakorwo na indo ile tugakorwo tugikweta biogas, matangi, solar lights, borime. GDC Sacco Society maraiga pamoja tunaweza. Nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 20 mathaa ukimenyithio ni NIBS Technical College. Goko NIBS uri na mweke we murutwo go train skills na world class facilities. Muciari ino noyo college iria ingikuhe value for your money. Intake ni rathie na mbere coordinator engineering courses, hotel management courses, journalism and mass media, ICT courses na kothi nyingi. January intake ni rathie na mbere tucerere campus citu Nairobi campus, Agro House, Moi Avenue hakuhi na railway station roundabout. Thika Road campus, Ruiru Kibo onekana Ogata Rogai campus. Namba ya thimu ni 0721 107701 kana 0722 547
746. NIPS Technical College, developing character, skills and competence. Right, thank you so much. Tuthiete wega tugithie na mbere na gucanjamuka ni ngatho. Ndirenda gucokereria kuri muthikafu wakwa therapist witu Bishop JJ. Ni twathomerwo ibuku ria Proverbs 23 verses 26. Na toigua. Can we repeat? Oh yes, oh yes, oh yes sir. Nethimo 23. Yes. Mahali wa 26. Yes. Murio jerekeria ngoro yaku. Maitho maku tane makenagio nĩ njĩra ciakwa. Thimari mukawa maraya ahana ta mutaro muriku. Mundu wa nja mugenire nĩ irima ikunderu rĩa gutegana. Now erambĩrĩrie na mũrũ wakwa jerekeria ngoro yaku. Yes. This is the very first point. Ya gwaka morals. The morals. Ono muthuri wa ikarathi era murio riu murio. Kuu renda guthiiri ndanakorwo kuo. Yes. I've been there. Ono mutumia era mwana mwari. Ni ndanakorwo kuo. I've been there. Ona ngegoka gwitha oguo ri ndonete maundu. Ungithikira nyimbo ta iria ciainitwo ni mutigaire Kamaru ri. Hero buru muinete ati na tungigura migate na cukari murato kimenyaga ni ugucenjia ruti zitimasta no hero buru ati angatika kurira maitho ni murata wana mahenia maingi na reke riri rituike ya muico mumagari no hajoa igiri kimwe kwanja kivugo kinagia mwote wale thutha ati ni ributio yeto na mwari atatu hamwe na ndeva wana tiga kwiriri maitho rimorabu athikiriria Kamaru kiugaga na niri oya coka hau uga ati maito ndume wionere muikiro watumire ciana ciakwa itune njuire ura watumire mbuto wira ithene moiki muthako ithene moiki kirorerwa andu acio mathako nikikwire magakokombithia magakunyamarithia nginya ciana igatunia njuire okahogoya you go back to school zero ndari hindu Nigeria Nairobi. And let me tell you mantuko marari hotoro cirege thino cyo ne to make 2025. You know, now in my study and hena udumwe menyete kana jowe kana ndana fundithania the time ndana korondo-ini. There are people who will come in your life matirani di udu ugewothe tiga gukumeki utuike kindu kuri andu mangikwandika wira kana urute na wira ringi being a senior, being your lead team leader, handu ha gukumake better ni guku-break more. If I tell you like somebody like Joku Adego na nkwira horo wake kaingi Gavana wa Mushoba, Gavana wa Mushoba, those guys Zuru Thiongo, even PM Square nyamo nyingi ndaneka gwikario thi gukuchwo ni mundu ta Zuru Thiongo kero no show you tutingika guo we do this PM Square. Yani people you are with making you be better. Yes. And we have people who are very petty. Gukorwa no ne iria iriku. Le de kolera litende ketore kemini literal modu muka. Le telimini demoka na ndete yake. No. You are being advised. Look at your watch. Yes. Look at who are you relating with. Some are too spiritual for you to reach. Yes. Too spiritual. Hey. No, do I know regi bakirubere gwire. Si mimi bishop. Yes. Sini kweli. Yes. Githitini bishop wa priest. Mia kwa mia. Zigidi na huje magana. Zigidi na sirika. Makiri. No ingikuhonokera ndingioka ino. Ingikuhonokera ati. Riu maundu murenda twari iguru nititikirite. Rekejurie Ngai nonsense. Rekejurie Ngai nyabe hoe daima kire magwire. You know, this pretense of fanatism has made us not to address our morals. Yes. At the end of the day, we point the hands to the police. To the government. Dirari horo wa development. Dirari horo wa mijengo ya thukuru na mai. Dirari horo wa tutatenga na tumeweka. Siko kwa hiyo. Nisitengi chochote. Dirari ya mweni ni wigi moral. Moral shitiki heno kinyane president. Mutugo. Dakura shaina kwa igiro maita igana rimwe until they sat down and found the morals twagire kwaka. If you're a doctor and you don't have morals,
you'll indecently touch your clients. Oh yes. Hey, mekuo. Anyway, ndio kwaja kurokora makona mieke imiheane free ni ngai ni mandagitari. Mieke. Tondu na ingigutwara thibitari mutumia kwa wiragwo for privacy of my client. Ugatigwo nja mutumia waku ati privacy ya client makaingira he ndagitari. Ndagitari cunyare mweke wa gukwira te gukuhura igagu hario haicha hare nikahura. Tona tutamuthire wetu tango. Uzayango tori vile ile thina. Ndagitari nikahura uga madam rutagu haicha hare. Ana kira karuruka. Karo. Ni haratura. Turenda gwika pap smear. Igirira ana. Tamwato mundu guthua na miekeo ifataraga mundu wina moros miekeo hego ngai hega andu agima tondu rathua andu tofauti age tofauti athaka angioru moros na ndukari ndeto cio uma hau kana wona undu moru biu ona kana wakora farayo ni mukanjia dilapidated ona ndungithisia ona ngari-ini no nginya uthina kahaya yaku ndigathirire kuu no waheire ndagitari we mahaukira na mungicemana na mũndũ ũcio kwaja ũguo ndagitari uga mungicemana na mũndũ ndangĩkũririkana ona ndagĩrĩirwo gũkũrora ona ndagĩrĩirwo gũkuonia tararirikana even to show it's like this kazi tunafanya counseling professional ethics kiugaga you cannot date your client hata ninete mwaka rĩu stage yangu kwa vicio kwa njĩra hũragwo boyfriend ke ndimuhe empathy tuthi tuiguane ke session cia kiarĩkie I should not come again to date her before I hear tondu I'm taking advantage of fragility yake already the person is fragile ne mũrwaru sick but when we lack morals you get somebody doing that to a client ugakora mwarimu nyitĩte kana ga thukuru ni akendire na ka form 1 ni mathabu gukonagia no hitukirie guo kwa na ni mwarimu gukaingirira guo kinya nginya ndaini ukirigo what are you measuring ni thabu riri kuriri ni diameter thai radius rogari thimu taruna we ndagitari muthete ngoretwo ngakorora nyonaga moya toci makure ruta rurimi akarora ha gukorora gutingituma rurute ciana thi you don't cough from the bottom up you don't cough this is a lack of morals how reda niki na kuwathi niki kununu hari na irure ichinyitanira na babsi meroka babsi mena headache ichinyitanira na muthuri morals Wathuri ndo inuke morals anakorwo we mutungatiri mundu athie kihotha ahothe na ndera uhoro wake wathira no ndera sometimes exaggerates some movements inside that gown and those movements are most likely to suggest you would like to know what is happening what are the movements do they have ulterior motive so tuturagio ne morals metugo tia maundu tutonaga we have seen all all these people have come to us have gone to them have gone to him have gone to her come to me moral values ni cio igituma tuhote ku control matuko maitu na mahinda maitu na hana uri menyaga ihinda riri ndiguthi haha ihinda riri ndiguthi ngiururaga mbago ko ate am crab hopping yes ucoke put in mind ate when we'll stop these killings cia femicide ni hindi ria atumia maritikira gutigwo ici cia gender violence gender based violence whatever citingeni no ne thirikari asa na micamanio ya mahoteli na milioni igana rimwe ici ciria gutengwo abana icio ni tuneo nawe tutirenda igana rimwe matune igiri turingana emwe tuthondeke andu tondu nio turathondeka yes this is how to teach morals ha ni kwira iritu aria maratuigua tukacwaru kindu gitangihituka mumero waku ha ni kwira rumere maratuigua ndugathukumire mundu mburi yene wa mehe mahuti yake na irio ne gucoke kwa mwene utugaka mang'ombe na neno vidaga what are you doing man you na waste too so time to say no is something that one should know rwimbo ngithira kuhurwo bandi-ini haria na you know I love music na ni my favorite song kuna rutoko kia wara na waikaranga ko kahuria rwimbo ru rakari kwa kia rutana rwimbo ngithira ri if the song was sweet and the people who are on the floor dancing the song they were enjoying the tunes the melodies the harmony maiguaga ta
marengwo ona no igwa kama uga DJ rudisha hiyo rudisha from the top ona muini ai shokera rwimbo shokera you know what when you have a very good tune or melody or harmony that is ringing in your mind, you are massaged. Wow. You are emotionally massaged. Sabuni ya roho. That does not mean watu kama ini. Wembro tunatuika rwaku. No ni wako massage. Yes. Can you imagine today people are massaged by relationship, not because they are in love, but the love have something that is massaging their mind and brain. Ogaikara haria. Atendo thadira kuria kuguthukira nguku thije tono ona re nene. Waruta ni ukore ni mathagu. Mauma maingi. Ngoko ndingi kinyo na nuthu. Karugwo mwathani na yahuru. Yakwa. Ne yake. Ne yake no manyoya. You see this? Yes. In human understanding. Ndungihota meaning ugithiurukiria taru reke tuhuthire we nani na twathira be kwihuthira Yes. We are the example. The way you are celebrated. Wakiruba baby top na ria ga hesimu angania mwezi angania wakiringania. When you have the power, it can influence that is making people adore you, you behave like you're in a relationship. Todo relationship no nene na besa cihana go mundu unyuite bangi pio kana mundu muriu pio kana mundu we wendo-ini ni muriu pio na nikio uigua ka wendo kirwo ndungihota gutaririo Sulaiman na philosopher ugire ndangihota kumenya wendo wa mwanake uri uthiaga akiuga hari inda ithatu cia mumakirie muno ona ne inya kiuga merie mai-ini nyoka ihiga iguru thunguru irira-ini na mwanake urenda muiritu the movement issue. Yes. You make a very many unnecessary movements. Sleepless night. At the end of the day, wadumana mashoka zero. Mashoka zero. Rukogonerwa thira. Yes. After I admired Muthoni so much. Kwa TV, kwa mitambo, Muthoni ore tukona na iluko ai. Koli ore demuonaga neguo. If you move from there, Muthoni ucio rute furana. Arute kindu kingi nirio gakora uria gwateki kiambiriria no guo gutari kiu na no guo gatwika kogo message irio ronaga prior the first day the last day ira gudusho tanekeka message ira ngakaga gicunje kya 74.1104 akwara gari maita mere kwaje hai sweet after igongona ari ni mahua mare komome muraigirira mahua reke mare hua mare komome uraragirira kiona America no nakaga uhorosho hakigananire neo ni live. Now the problem is atumia no kinya manyita haha the way I was teaching you gwetekira guthoma ati no kuge breakups no nyedo no menu no deo. The problem with the ladies, and I'm not men chauvinist ne jugaga wega muno, ladies held matekaga ekyo gudi digimenyeria mutumia dina na ne gweriro gudakora ndekura neke. That's me. I'm not saying matige kwagwo. I'm talking about mine. Yeri wa waku mudu nekyo akiorereda ona Jesu dari. Yes. Ona muvea ne atoire. Ona muvea ne atoire. Mudu ndagatinda kijira. Mutumia ugiuma haha umuthi uyu uthie honeymoon Mombatha tonu mweko hiki huthire ngiri 30 na mutumia daumaga honeymoon. The treatment ya mbere mwajire kudetira Sports View every evening motumanaga mukawa mutumia moino kamuruge ndari aruga turiaga glee yokaria glee na riria hitia cere gwakuna koni during the day gugioka kuna niko tukaogetia raida tukaoda Movenpick igo kaide mutumia udoru wa muona riko ndari aingira guo ni cidai cleaner ogwo koraga we mutheru nginya irato niwe wihureire na no aco kwa muhikia utaru wona in her expertise of being a mother kumuhikia umenye muthenya ucio wahikio automatically no convert from shilling to dollar. Yes. No arumo kuma girlfriend to a wife. Wife is never treated like a girlfriend. Girlfriend is like girlfriend yako gororo siga. I'm telling you, marito magugicejia kumani na uri nyina jerire. Easy. Sweet hatire thiraga ugetwo kihejo. Gakora ma. Ukamundira utara. Kihejo. Nyumba ukamukurigo. Na we? Ugateka ye? Bateka ye. Uhoro cio hanire tawathira. Tondu he maundu tangika taru ugithina taru muiri tutoyo munini haha. Agithi date ya mbere. Ona mundu ndathi yake oro. Ni kwiyumia. Yes. No ngithie ona we pressed. Ugirigia kunyia tika mugapo. Unyi. Mundu ndage sire that you can have those fine voices coming from your body bag. Coming out of your body bag. Una mugi kuro kwake kana okite gwaku. Kirona ni gwaku ni gwiteithia uhingite
Ginya pressure plate. Kuhinga nusu ciothe. So they a very good my farm makobra. No rĩrĩa mwarĩkia gũthiranĩra thoni nĩ nginya no kaigua no ndona ũrĩa ũrĩ ũkarekereria ona mũrĩkĩtio ikio igũrũ nĩ mũndũ coka ũgacoka mũkĩrĩ ũhoro wathirire nĩ mũni yathirari nĩkĩ kĩragũthekia why are you laughing at me? It has been to us. Yes. It has been with them. With our fathers. With our fathers. And it will always be there. Ask your mother. Kihika ore hanaga. Ego thaitho. Kinyaga kuria ni ugiaria babe. Nikiutero aria. Thaisi ni wareherwo uga ndigwe ta nguria. Sawa, Kamau. Wewe ni arego ya imuria. No na guthaitha. Ana kwa mama yako. Athaitho no. Porcupine. Wewe wathi muzitu. Ati mundu tamuthete athaitho tirianga. Leto nini tu ithawa kama. Oh no. Ne ciare houge. Ndigwo nginya tanda yakwa ita. Haya, jawajeri. Ai, sima seta kunerega. Mwana ukate ndukire tu kana ngikurugira kindu kingi. Toko ni taste utaigwe ita. Maundu mau mathiraga. Muthenya ucio. Nya magathira. Atumia ni ithu tuteheragia ngoro. Atumia riu kire gituma tuike heart. Yes. Matiumaga honeymoon. She want to continue na irio cia kwondwo. Ni arenda gutwaragwo mikawa iyo, and if you miss na guthiaga uti na muthe no ngega guthie nake thutha ucio no rindi ni ekira mbica we na mumaraya na tumia all the metaga ria ngijangiri. You call your sisters only mukanithaini other time jangirio tamana jangiria ndona kende ndona vimu ya horo tari jangiria jangiri maraya maria Get no ikara wike kahinguru. You ask yourself, adu amakinyaga ginya gukoraga nari kumuthenyo amwe marira nagera manyitanite. Was there a day they felt so attached? And now you can take a knife, you can an axe, no either mikore ikare getine, no ikire ta irio thumu kugaruruka na ta gukakinya hau. No tumire mundu mikora. Emorage. Yeah, orago na wiru no rehero report no kamera mo ora bisa, mo ora kimundu mire bisa. Negatha do me balance. Gukinya gati hau do meta na darling sweetheart. Babe. To a certain moment, they never observed the time and season because time calls for the other time. Season hosts the other season. Now, I thank God I know we have time. Yes. Next week and another time. Season no ni host wengi. So whatever you are doing today will bring the other season. Yes. Kwa ajili ajoru kana kwa mahitia. Ugihanda ugethe muno mwaka uyu na ukorwo wi mwende muno na wiwe ndoine muno. Ririkana Jakubu. Joseph kiroto kirataurire muthamaki. Amurire ni miaka mugwanja ya futhi. Gucoka miaka ingi mugwanja. Ngaragu. Tondu amurire ndona ng'ombe mugwanja noru muno. Ciacoka ciathie hoka ingi mugwanja heju muno. Kamara niko mini miaka no mugwanja. Store for the 7 years that are coming. Really we in love muno. Store the joy. Store the feelings. You will use them when you'll be hated. Kimundu giki kiamena hindio ni ukathagumagia maundu maria wanakenio nimo tondu kwi hindio makio nigetha tuthiage mamutumia ucio mamuthuri ucio nigetha muthiage and you not kill because you remember miaka wega kamwe ya futhi. So if the time come you feel I have to kill you, now you have to die, or you are cheating or you are not cheating, or you are lying or not you are lying, and there is no definition. They are cheating and lying because when the no comes na gwire kiugo giki na ntugukirimira muno time ya thira kiugo no ni no, that's only no. Na sweet master onyita and I stay saying this word is no, bishop there no, but no is not a word. Yes. No is a statement. Yes. A whole sentence. No is a sentence. Eiki na ne gukuhe maundu ma no ndagika citari haraya. Yes. Ndareke gukuhe point ya haha. Ugutikihote kaka behave tamundu na kindu twitaga bipolar. Yes. Una stage na rero tugithiaga ona wakihuru na turimbo tutwa wanumani kana badire utangikina ugikagia mukugu kiri na andu angi kawiwi wiki kinyate kuna watu wengine uhaino guoniki. That's a major depression disorder.
tukira dance uguo ono kinogo kira rigoro kira dishogo kegwa tanguka tu no kinyorore ona even in love don't behave like you are sick, don't love like a mad person. You know, like, engage like a man of my person. Responsibility dia dina sio na maundu mana dina mo wakiruba I cannot have 10 minutes shagudoma message paragraph mo na neta idano. Hey, I remember when we met. I don't want to remember. Even if you remember too, it benefits you. When can you kulivika na where we met? Myself, maybe it means nothing. A whole full stop. I really digona time we ni mkoja message kikari sentence that we call delete. Yes, digona time we. It's not a book. It's not a book. And I'm not a teenager. Even my wife calls me once. Yes. Niyo yagi kora misikosha kaida to nearly explain further. Why nagging me? Why that to Niki? Misi orada ina yabre na misi eno ge jokiria eno ge oe. Wa misi mo tutika na nani? You don't be petty. How can I miss at the miss call 180 just Stacy? Ndoya jira no juni make miss. Niko na shindo kanini uchukui so sasa meacha kushindwa. Do you have a helicopter now to rescue me around? Nonsense. Yes. 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 I know how to tell you walk again. Chelsea sana. I can put a record message 18 from one person. Why? Mudu to shida gwikira ginya thimu yo block. Churu mudu ni mudu kikunagi utuko wothe. Ucio ni mudu wa dream walk. Now these are the things. You go back to symbiosis. Yes. Relationship. Yes. What do you want to do? Not mutualism, not parasitism, not dependency. So you feel the I was looking for a girl. I saw it in the TV, in the YouTube. Mwire tu wahiro koko Kenya. Other see the boyfriend yake to 25. In her defense, we akolire marwa. Adekagiro ni andu angi so akifeel so bad na muna akiona kada na aja ko withdraw in this withdrawal akemugushiriria machamanie. Can I tell you something? And this one I'd say in the broad daylight, in the full glare of this camera, yes, what are you meeting with your ex to do? What are you doing with your ex? What are you going to do with the ex? When the ex came, it became ex. Ex should be ex. No, should be no. And I tell you this with all the courage and with all references. Todo de mudru akiama na hau hararora no ni de sawa. Kia wala de fio. Ranga sifio. Now you can ask them. Yes. You can ask them. You know, Niki Mororani, Niki Urage. Let me tell you, if I don't have a message for you, don't get the clear show, you know. Neguo. Nere du mamilioni si oni daisi. Neguo. Yes. No area moe JJ yegoko. And they believe I am a messenger. Yes. Them, I have a message to them. Yes. Meoni. Yes. And I tell them no do igeka now. They have nothing to do with me. Yes. On they get according to kame mehera. Oh yes. Because don't not get into hareni. I don't have a message. High message. Taru kanda ini hujage kaha west. Kora do mamaga ruai. Yes. Maka tuko makanda maigi. Because they believe I have their message. Yes. Ko kaha west kora do mamaga west maga diedeka. Because they believe I don't have their message. They go to whoever they feel. Yes. This has a message for me. True. Yes. So you tune where you feel you got something. Now you come to an ex. Yes. Ex mwadi ushamani niki. Niki murerana. Ona tukire na tumia makoro mana ta kuguruka no hata irwo na gukihikanio no uthia kuwete matha atendete muno ni matha twatindo kiruga savasi ni matha njirika atendete savasi ciakwa ni twatinda na matha ni na ona tutinda na geria kina mukosi wake no ni tamatha ni njiraga thie ndatinde kugiruga savasi. What are you doing? No umire na gukihikanio kai savasi ciakuri ni ukirugaga ai no na igakirio no agoka ningo gukionia mundu matanuko no akihikire ndukimuhegete yake. Yes. Uhoro aku agithirire gitio ukihotete gutinda kundu tenda hikite guku no kiuma na kaundu kangikena aciari ga gutonya kirumine na thina ine na njuragano ati mwana ritwa reko ritikana ururio
riu ndigedera wa ngari kana maina ati mungigacira gitahi da kana orurio ino coke okue ati no atiga woha mwari guo mwaka wa morio muiritu ahikite gwaku niwe waciara murugu ne murefi kopindukia murugu ndari ndwangikira mutumia uyu ni aya marahehwo mai ni aya maremera methugumeire muiritu negwo ndingihota kurera mwana na ndereithe ni nguthie akero ati mami augite rito ra critical ume guku how ndumucenjio rito hau riu ritigwo ko mathaini rito wa ngoi ugare ndatigari ndumute kinya mbwe kana kuna gitiri nyamwe negenaga ukiona meko jogu ngari bogo DOG bogo ngari jogu bote nyamu marito manyamu ni maingi muno ndakoro ni rito rina thina kagarure geteru cebwe simple tutikithubranira rito ni rito ari nyumorogo ritingiuma ni nguthie ni ngukua kwira haha ati tondu kwimo ati mwana rito hu no ayanete rito riu Padisa yo jina wote jono kana muchono true ni no se jiki ya muhirega uga bari amwera wa muhirega wa mwera ira kukia hiti it's not a must. So una wa kiruberero gutura dukana igirira mwana ciugo cio tire twara kwaritika mwiko. So young girls are suffering with this drunkard, empty, toxic relationships. Men dodo dagiuma ageneshori dakorire dependent uno na parasite dagiuma ngombe igro no ngombe kuire kana igatwa na dawa unanyita. Yes. So we are finding ourselves in the receiving end todo tutira hota kuga no una mudura mwatiganira you are still meeting or talking in the middle of the night na ugashoka muga making love na muga tugana ona rikiaga gwitaka you know you need to move on for you ndikaire wega we do ona mwina ihindi no riega no ngikega nyama okega gura and it is so unfortunate. It is too unfortunate. No should be no. When the end has come, let it be. Na mudusha kikagwita korani muri any matter ni mwana kono muri siana musiri tena ex. You can discuss them through lawyer. Tishira lawyer does not mean kesi. Yes. Agree muramura co-parent. Kana na thuri akiama, kana na thuri itura, kana muhiriga. No tuweta kona goko karura ati toka muthoni tuonane. Uthejagwo. Uguthejwo tu. Ugutherukio tu. Number 2, yes. There is very people who are provocative. Yes. And very provocative. Now this is in the issues of the time you stay with somebody. Yes. Matters a lot. Ukamwogera gitio. Kama utanamurehe in your cabinet, understand the time area moikara nake, how provoking can he or she be? Tondu kumudu ko provoke. Ado igimejera ati ni oraganire kana atamanire. It was not planned. Yes. It was not premeditated. Ne provoked. Ake provoke ginya ke kamaudo magero. Maudo moru. Yes. To kumudu ko provoke ni didikana gai. Tumushi to kirerwo ri. Ni heki undu twekanaga mami atekuona no ni orire wekwo ogu hari mundu mwe wa kugwito hari muru tuikarite ogu kagwika ai kogia kore mami diki ona je kana ke kairo kone ke ora mwana wao mami akarona ko kani kariki okay ni ginya rugo karira vio rege mami ari kidara bika na irio arakima ageka Dulu agara jima dulu we stay dulu ko na shukuru mwani mwa body na muda ageka kore no kama hana tawasi ari tone saitai mwani mwa body ne ari o de okieto kiandika karona na mo na classmate ageka okay no ko gethio cira-ini
nduri kindu ngiuga wikitwo ni mundu ucio kionwa no ndakuhutetie but emotionally mundu ucio gutihitie arabu ndu ne vanere psychologically mundu ucio ragwika mundu hotaga gutiga kumurora ona ngiro ndugithika kumurora ndotaga ndanga gcoka rora ndanga hote mutekero ndutiga kumurora ndirahota ugatiga Tana menya ndwara maguthuire matiagaga status ni ciaku kurora arogi your haters must visit your status let them say kuna nikio postete they do stalk you they stalking kufuata you don't love JJ you don't love me why follow me what are you doing in my Facebook why are you commenting with a pseudo account ono nigetha comment ugo ndo wakwa ri ukunumirire niki ukite guthikiriria kameme niki by the way urathikiriria ii wake haters must follow you and wale mathomete criminology maugaga criminal must visit the crime scene. Wow. Yeah. Criminal na uria ginya DCI ucio murata wako. Mere wa wewe. Na uria mundu FBI kana wa CIA nimegukwira. It is in their studies that the criminals never fail to visit the crime scene. Niki tone wene wakuraga no nginya kerore kana woirwo kana no wonirwo nikio thigari cia baka kwa arrest anybody around the body kana cio maroka kuview wona DCI marugio baka makirora behavior ha mundu mukuki no murarora mukiuga gai thigari koro ikirora uyu ne behavior cia kuni kumera uyu ari ndoi na manyitagirwo cini-ini iyo criminals must visit Lukugwa leo thema guthuire ni me Facebook yaku. Most of the people you have accepted. Mone kana ne jejirie guo. They are there to see how down you are becoming or glowing you are becoming. Mwana kuna thakara ora stage atia what are you doing are you is show cia kire kugoira wo ne arabatira they rate au bana live ya doigana ngai ndo maigana ne taiheiria cia taraga ngari mathiko-ini cikenge iguru kegwa imwe igiri hira taraga ngari mathiko mau marangari data niki na ici ona kure ndu tha ici na sisi ati gutara ngari mathiko-ini thima meka 60 na no kumuna ku ngari ni athiko uyu ni okiro gukira wa ngaruya athiko mangaruya uti okitwo amana ngari bo ngari ta yeso geto guku hindi o mathiko magitao akamunga cio uko kuria gwakire ciare 67 tigera aco kire gukaya thutha muico njere ya white muthuyo utara ajetie kihia kireka akihata hau mentally na hizo irio kuna igwa kinya iranyitwa go kia wara ina mithegi ono go turi ona cio sitaraga live yaku yuma ki cikahura screenshot ika screen na ru maundu ta macio ri andu ta ithu tukorwo tuhitukire ku tene to ntwaruga makabara-ini tukauga ngari cia kuthira mwana oni ciakwa cia kuthira mwana oni ciaku tucindane no wina nyingi riu kweri muthe no tumire na muthe haria banana kana winda twirane cia guikuruka ni ciakwa tutinde hau na heki enda kuhura ati tondu ndauga ngari yo kuhitukite ni isusu tondu tugaga ni muthemba ni ngiuga ni isusu nikiuga ni Mitsubishi na gikeriga ni Mitsubishi gikera ni Mitsubishi ni isusu gikindengeria nginya muci na kenda kuhura Mitsubishi tukina ndu magiwaga petness tukenda kuhura ati ni ndauga Mitsubishi petness na moragane nekere kinene nekigiajitire muno ndagunona guthie na nginya muthe ngigaga guthie thukuru tondu thukuru no anogo ni mundu akura ndirahinga nawe no uthire gukihoyo why hahinga nawe niki na korwo matale mumo ni ngome yo sweet master muthenya kuhinga thukuru mundu akura no muthe ndirahinga nawe man no kuhingwo nawe why karako ikoza ne ndahinga na ndu muno no komeo ne anyumire no jirita ndia ngandaigu tukiuga kaundu kau ni no ahingaga na ndu nawe ukahingwo nawe no ndi muno ne athire ndi muno ne anyumire ndukahingaga na mundu no ega you know you are mature yes a time comes within the next few minutes geria do horwa the strength of saying no if you say no we headed odo munene muno gutiri kindu gicama that's a parting shot mundu wa digital tinangie parting shot gutiri kindu gicama ta mwithwa wa ndutu ukirimo ni ndutu mwiri kamwithwa kaureke ngui smart no ye mwithwa ndutu ega gutiga wikionje
wihemba maguru maikaire o kana wina marima matangihutio ni mai kwi andu mena ndutu miri batira mathwa wega they are massaging them. Yeah, this massage mundu wina kiundu kiria ena kio nikio akoragwo ni andu mahana takio tondu muthi kanitha witu tungija kuruta andu ngoma kuma kayore nginya kagemi mangiyura kuga andu kuruta ngoma tondu undu ucio ni wigucanagia ungija kubundithia kiugo kia Ngai aria mendaga kiugo ni meguka ungejio sakarakasi wendie mai na maguta na mithanga na tunyoi na mabanga aguri no meguka Nairobi no ndiri kindu gitari customer. Yes. Gutire kindu gitari customer ona tha ici tuthi hara street ni urugame ugenda wa no kunado haya andu maja kurugama magure umera uria gwika haha ni uria ndekite 1904 andu magure uria ndekite Jeremani andu maja kurugama tondu kuri andu ndari kunda guthia ndawa ya ndaga ki ndamenyaga tu no gukorwo guo na tha ona ndakorwo akimenya. So these people have a tendency ya kugira problem ini ya kwaga morals. The times and seasons iria ciagirire wakorwo wi mwana ukore unenehe uthie ukithiaga to those classes you fail somewhere wahata handu you are done. Gwendaga na mituki minene Bishop Muthee udorere John chapter 20 whatever 21 verse number 18 but before then gwira wakirubatiriri the power of saying no is eminence. The power of saying no is eminence. The power of saying no is eminence. Or power of saying, someone tag us on the Facebook. The power of saying no is eminence. Ona tha icio ngitiro giti kia thirikari te tha ici utuike na wa minister tha ici eminence niwe ni ugutua ndiguthi gwi thirikari go saying no tondu ha hena bia bebe top tondu we no hote kuruta JJ nyumba na turenda kumuraga ri 2 million cigire umwite. The power of saying no is eminence. Wow. Tondu ndi murwaru ni ndagia mukingo handu andu ucambaciria anduri I say no kejikare nyumba. It's eminence. Wow. Gicunjĩ kia 99 decimal 14 matihotaga kuga no. Oh yes. Na mauga no ndiri support. Yes. So moral decay makes your profession fall or collapse absolutely. Wow. Profession yaku wita gitaro mwalimu we muhunja we mutarani if you don't put ethics utongorio ni bia na meririria maku don't tame yourself in your body go further you will collapse absolutely. Wow. They say absolute power collapses absolutely. Yes. Okay? I say again, the power of saying no allows you to set your boundaries. Yes. Heda uga no hana diguthie tutingekinyana na ngania kore how diguka. No helps you to put your boundaries. This is not a hatred. This is your boundaries. Yes. Na tutuirio ni boundaries ni kyo kwa yuna gwitu ni kyo kwa neighbor yes ni kyo kwa Kenya na kwa Uganda. It's matter of boundaries. Yes. Ni kyo kwa Ibaga na Kirangovu etiguo. Also no makes you prioritize your goals and protect them. Wow. No helps you. Yes. Maria fata kuri we. When you say no, maundu no mage guthie wega muno tondu no ingine ukurihira wakwa. Yes. No tukuru twendaine nawe muno no ndakinya handu ndona ndugwino ndigithi na mbere. Wa mbere gutigana separation is painful. True, yes. Ona mwana kiuma nda ya nyina amutikana iroda na ndumo. Ni aciarire but separation no irikire oda. Both sides will be hurt. Yes. But persevere the pain for some time, you will benefit from the fruits of no. Wow. Are we together? Yes. You're talking to someone. No makes yourself have your personal value. Yes. We derigi. They na value. Kuriora nyarari tukundu hikiti orumago kana hikiti mutumia okurumaga to mutumia ogurekaga wira wa waganu muno ihinda riake ri otumia akomithia gathia na karigitha gekere irio cia muthuri until muthuri arikirwa mutumia ucekaga ni arite kahinda kaingi muno ka ihinda riu na that's very demonic and very evil. It is evil. In such an occasion you say no. Yes. No. Ndugikora na muthuri urathuguma uriri no ni kuri tissue tini ya Kenya ikorwo nayo ono hathi to tissue ndona taro atumia makuo no mundu mene wega gukua ono ngithi utwike hari undu weka tiga kuinukia ndawe ya ina giciko kigima care the waste product a whole spoonful. I say no. Mundu atumia ngena
You know, I see women, they do even pantliners. Yes. So the panty being up to the end of the day is clean. Hey. You're not even using tissue. No, so you know, the other way in a whole spoonful. It's a cooking. Murigo very unpleasing. Na wacha kagira tumathikathikiria radio ati je mundu muruhori radio nigetha uwika niguo nigetha inokoria mutumia aku wira wa kanju mutumia aku kae mwendo exhauster why yes ito ndo mega no kimenya mutumia ti gobo it involves pain and loss no he corona rubuo akorus but you have saved yourself. Wow. When you say no, you save yourself. Yes. It empowers you to live authentically and on your own terms. My own terms? Yeah. Wow. Authentically and in your own terms. You're saying no. No. Dikweda. Mathaa maitu nĩ mathi matindĩkĩtwo nĩ mwanake ũyũ wa kũtwĩra ũhoro wa andũ arware But before I part, yes. Gucire tukirwo na time ya muka muthenya ucio tugire ngoni wa thuita na cio nge magitindike ni ngora kwira tumia I love the way ladies you are good in continuing, yes, but also angalia time hana munikisha imekwisha time gutindo kinani yathira akone ndi ya kuruga thiuka ruge akone wetikira hau and gutiri kindu kiruta kwa gwika undu wikagwo ni madagitari next, yes, ana ni sita no guthecagwo kana mahiro kuhiragwo next, yes, uguna ke tumia na rume kandore main relationship kana ne ginya wira haria hothe wehera bear the breakups, yes, bear the loss, these are the morals, yes, don't kill, don't make anybody die. Wow. Dukeyurage, dukorage, na dukareke mundu akue. Wow. In this I would love to say 10 seconds. Yes. Yeah, 10 seconds. Mutu no agwiciria. But when men are not to say no, ne mathiaga uru. Tondu arume matikihana ta inyui. You know arume mecio ngoigire. Yes. Arume mecio ngoigire. Na mugithire wa Jeremani ri. Donire ona ndidathi na zigera ndonya thema ndo mu Jeremani na China. Ukona kiongo mwena uyu no uyu. To gutira handu mugithi ukihura githioro. Riu ne ndereba uthamaga. Niwe umaka kiongo giki agacoka gingi ukanjia gucoka watu gucoka na Nairobi agathi kiongo kiri arumena ne mari ciongo igiri he giki na kingi kiu kya wadada ungicira na kiu kingi uthamire mwena ucio indo ne cia thi riu no ginya hakirisha kuithama gikamenya riu ri kiongo ine kiriku riu ndi giki gya gwiciria kana ndikiria kingi kya rithe witu ungihuthira kingi no kiongo no akihuthira muno kareke wose manu wa thukuru wande ke bado uite tomato ugo getini mokorago gukiyo mabuku maratathi ma revision au koragirwa ando matithira niki postmortem meko ge hekyo ngo kemo huthirire muno gitagirite kuthika by then ni egwa toto haibuku kuna tome tutiguthoma huu ni msimu wa upendo, msimu wa kueneza tabasamu ya Krismasi kwa wote. Mwaka huu tufungue mioyo na milango yetu na tuwakaribishe Wakenya wenzetu, tuzungumze, tucheke na tusherehekee pamoja. Tupaze sauti zetu kwa nyimbo za furaha. Sambaza furaha hii Krisi, tuje pamoja kwa upendo. Safaricom. Wow, I hope you have learned something. I've learned a lot. I've learned. I tell you, I know zero, I'm learning. Wow. We are sobbing. Absati. Yes, Absa nio mena timiza one utungata wa Absa fegia Absa na marakomanyithia ithaa riri kana thaa ici turathie na mbere na Black Friday na ukurikania ati no hota kwamukira ngombo ya kuginyagigana 150 area ni 0% interest na 0 processing fee. Uramya mukira atia ihinya thimu-ini yaku *848# kana download Play Store kuma Play Store ya thimu yaku. Very good, thank you so much. Mutungatiri tuhingire tu ona ritwa ria ithe na ria mwana na ria roho mutheru tondu ni thaa 8 ikahitukia matagika ma mundu gwitu ti Wima Fest. Ni Wima Fest ndesema ni asanti kuri nyuothe nguga thengio na tuikare mutambo-ini tutirikitie. We have a lot to tell you. Yes. Go ahead, building morals to yourself, to your children, to your relationships, to your bosses, to the workmates and all those relate with you. More than you mumenyerere till we meet again on Tuesday. God bless you. Bless you. Bye bye. Neza inyanya. Dakika 5. Mazao kimenyithio ni Safari.